khiat sak ding hi hallelujah to pan tuni nong pai khiat sak ding hi to pan hi panana chia chiang ina thak thak to pan ilamung juan sak ding hiตัวดินตัวปานมีมาลกิมทุพังเปตาเฮนตัวดินตัวปานทุพังเปตาเฮนตัวปัสเซียนตัวขัดเสียงโจขุดเป็นนาตัวมัวพอดีนี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูโอเคนองอิลวายมีเทนเกยหงพามไปโซนังเกยนงพงเทนฮีนัดชูมังโลยินคงตายสันหางนุ่งเฮยนุ่งเดลกีขีอีนาโอเนมโตนัดตาเกยนงสัมฮีทุกพานงเปียฮีเยซูเกนงอิลวันคาเวลายGiêsu kén hồng y loài mi tên cây hồng pam phải số nắng cây đông bông trên hi ngất chu mong lô in công tai sân hàng nung hay nung theo kỳ khi ina o nem to nata ke nong sami tupanong piahi huleni te piahinang hi leitung na te kisiain valele amang thang so bên hun nay lo mong nay lo hi aki ton tu sinapan hong swak ta sa to pa inoi nani Giêsu ke hong hi loai mi den ke hong pam pai so nang kay ng pong trên hi nang chumang mang in công tai sân hàng nung ngay nung theo kỳ khi ina o nem to na ta kay nung sami chupanong piahi kasagdila lấy tung thu lên lá tầm pi sa đi cả nơi giống sa chim chơi lô ôi chim chơi lô su chim chơi lô cả núi xuống cả sa đình la tô ba ô kiếm ngang không đi lại Giêsu kén hồng y loài mi tên cây hồng pam phải số nắng cây đông phong đến hi đất chúa mang lo in công tai sân hàng nung nghe hi nung theo kỳ khi ina o nem to nata kay nong sami tupai Giêsu kén hồng y loài mi tên cây hồng pam phải số nắng cây đông phong đến hi đất chúa mang lo in công tai sân hàng nung hay nung theo kỳ khi ina o nem to nata kay nong sami tupanong piahi Giêsu nang ma kong ito'y hallelujah oh
Ipat to pa min than nga ta hen. Ipat to pa min than nga ta hen. Ipat to pa min than nga ta hen. Tu ne ei le ei ma pasian ma ki sian so ding yang. Hong sian suen to pa I chi ke ding a to pa o ko na ta tiang sian so ki kin chi ding yang khat ve to pa ma ki sian so ki ding yang amen. Hong sian so in chi lo dia to pa sian so ki kin chi ni. Pasian ma siang tho khat zom lo hiang. Pasian ma hoi khat zom lo hiang. Pasian ma ki sat the pi di khat zom ke. Pasian ma ya mi hing te hoi na pen peng pasian ma bel pon se sa se zola hi. Ai te ki sak the bi di ngom ke hoi ing nang hoi ke te chi ding khat zom lo hi pasian ma ya. Pasian ma nang kilom ke te na chi san to pao na ma ke khoi na khat zong nei ke na chi in. To pao na mai nu ke khoi na khat zong nei ke na chi in. To pao ke na mai nu khoi na khat zong nei de. Khoi na to na mai phong zong ti le na mai pa mu ke ning na chi in. Khoi na to pasian mai pa mu zo be ke ni. Pil na siam na to pasian mai pa bu di le ei teng khat zwa ki hel diom khang. Hoi na to pasian mai pa bu di ngui deng khat zwa ki hel diom lo hiang. To pa ke ma na mai ang sian so ki kin. To pa na nga diu siang sak ki kin jin to pa ma na ki apin toi de to pan na biak biak nang sang zo di hi. To pa na biak biak nang sang zo di hi. Amen. Hallelujah to pa. Sang ulen autte. To pa nun ta na huong ko mi nun ta na si sanung pelahi. Ikut te to pa malam to di hia. Kin yang khiat takin to pa malam to di hia. Hong sian suak ki kin to pa. Tunin lung sim ta gong guanin. To pa kanun ta nang sian suak ki kin ti di hia. Amen. To pa kalom te sian so in tiken. To pa ke ma bang sian so in na ti in. Amen. To pa ka kim ka pa ma te sian so in chilo dia. To pa ke ma bang sian so in tunin. To pa lung sim ta gong guanin tin to pa ma khat ve. To pa ma pha jong khom la dia. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Khát siang thô nang man thu pa ong pia in na ta te. Hong sian so ki kin to pa o. Na de bang hong sem te sakin. Tôn tung nun tang na lam pia. Hong kha ilang ho hong sian so ki kin. Hong sian so ki kin to pa o. Na de bang hong sem te sakin. Tôn tung nun tang na lam pia. Hong kha ilang hong la ki. Jin sang phal vak tungin. Jin sang phal vak tungin to pa. Na hoi na nong musaki amen. Na dong musaki. Lung sim siang thong guanin la. Lung sim siang thong guanin la. Na de bang lung hong sian suak ki kin to pa. Tunin to pa ke ma bang sian suak ki kin chi. To pa ni nun ta na tu pam pe di hi amen. Na de bang hong sem te sakin. Tôn tung nun ta na lam pia. Hong kha ilam hong la ki. Sing lam te tung nong chuang nai. Sing lam te tung nong chuang nai. Ke a ding ka mo mai na. Ko sia chil pi nong chuang nai. Chil pi nong chuang nai. Ke a ding tong tung nun nai me. Ding tong tung hong sian suak ki kin to pa. Hong sian suak ki
ô na đây bằng hồn sẽ thế Amen. Tô ba tuy na ta te te yung sian suat tay. Hallelujah. Tô ba na ta te sian suy. hùng khả in lam hùng la kỳ Tulong mo ang tang tô ba. tulung muang ta in tu pa o nang i na tel siang tai Bang bang apiang zo. bang apiang dung tu pa o nang tu lung down Hong sian suat kikin tô ba. hong siang suat kikin tu pa o Na ta te tô ba naman sian suat kitay. Hallelujah. tôn tung luân ta na lam pia hùng khả in lam Hong sian suat kikin tô ba. Amen. hong xiang suat kikin tu pa o na đây bằng hong bông xem thế sakit tôn tung luân ta na lam pia hùng khả in lam Hong sian suat kikin tô ba. Amen. Oh, tôn tung nun ta na lang pinagtate kay. Nande bằng hồn xem thế sakit tôn tung luân ta Hong sian suat kikin tô ba. Amen. Oh, hallelujah. Hong sian suat kikin tô ba. hong xiang suat kikin tu pa o na đây bằng hồn xem thế sakit tôn tung luân ta na lam pia hùng khả Tua tô ba tua ang sian suat kikin tin tô ba tua kan Mexico dia. Oh, hallelujah. Tô ba naman natate ang sian suat tay. Lusin daw ang guanin tô ba. Oh, kasuat tô ba siya chay namin ang tô ba naman ang reaksya sakit. Oh, natate mi makin tô ba. Tuwin tô ba kay mama tô ba naman sian suat tay. Oh, nun tanga lang piyang kain tô ba. Oh, tuwin tô ba kay mama tuwin tô ba ang sian suat tay. Nang masyan suat na tô ba kisa mong tô ba. Oh, hallelujah, praise the Lord. Oh, nung namungay tô ba tuwin tô ba nung ang pihilong damo. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah. Kristo'y nayahitahi, amen. Asisantong tanzo Kristo'y nayahita, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Kristo'y nayahita. Topa ko te kakit siyang uloy nakatsong na ikiyong topa. Yan ang mangtan na si sanangin topa ko ten hoy na ang ahiyong topa. Oh, Jesu nang mahoy na ang ko ten hoy na ang ahiyong topa. Kristo'y nakiyahita, hallelujah. Kristo'y nakiyahita, asyang tunang kiyahita ahina ahong naisaka ahong punta tunalang ding ka na'y nolo awang awangin kaon Kristo'y nale siyang tunang kiyahita Kiho'y nakasong kanilo Jesus Kristo'y nakupi amavangin Di kasimin kong di kasimin kaong lelhi oh, tuinzon. o tuinzo ho'y nakanilo Kahina zon. kay hinaso
asyang tuna kaya hita ahina ahong neisaka ahong pomta tuna lao ding kanelo tuna lao ding kanelo lo awanga muangin kaong Kristo'y nale siyang tuna kaya hita kay mama kakityangi kay mama kakityangi siyang tuna huy na kanelo iso nga man siyang tuna humpuntay siyang tawin na ama nate kasem teita ama nate kasem teita apay na kapay teita yeme hallelujah kapay teita Kristo ang anuntay me ama bangi ahong pata Kristo'y nakayahitay me hallelujah Kristo'y nakayahita asyang tuna kayahita ahina ahong neisaka ahong pomta tuna lao din kanelo tuna lao din kaninolo awanga muangin kaong Kristo'y nare siyang tuna kaya hita kay mama kakityangi kay mama kakityangi siyang tuna siyang tuna huy na kanino Jesu nang mahangin na siyang tawin me siyang tawin na hong pumtahin ama nate kasem teita me ama nate kasem teita apay na kapay teita me hallelujah kapay teita Kristo ang anuntay me Kristo ang ama bangi ahong pata Kristo'y nakayahitay me Kristo'y nakayahita siyang tuna kayahita ahina ahong neisaka ahong pomta tuna lao din kanelo tuna lao din kaninolo awanga muangin kaong Kristo'y nale siyang tuna Kristo'y nakayahitay me Kristo'y na Kristo'y nakayahita at siyang tuna kayahita ahina ahong neisaka ahong pomta tuna lao din kaninolo awanga muangin kaong Kristo'y nale siyang tuna kayahita hallelujah Kristo'y naiyahita sa ngamnaute
อามาฟังนะไปนะมุนไปเชยเตฮียงเอเมนตัวเราเยซูสิสันหางฮาเลลูยาเอเลอีเกตเจนเซียนโทนาขัดจงเนโลหอยนาขัดจงเนโลหิมาฮีมันฮียังเยซูคริสต์หอยนางในเต็นหอยนาหดเขียนนาหอยนางะเตียงเอเมนอามาฟังนะหอยนางะเตียงเอเมนตัวตัวปามินทันนางะตาเฮตัวงมปีตัวปามินทันนางะตาเฮนางดนางตัวงมคมขัดเสียงถอยมินทันนางะตาเฮนางตัวงมคมขัดเสียงทนปะตัวนางะตาเฮฮาเลลูยาคริสต์นาเกียฮิตาอาเสียงโทนาเกียฮิตาอาฮินาอาหงมิสกาอาหงปมตาตุนาลาทิมกาเดโนโลอาวังอามัวงิกาโอคริสต์นาเลเสียงทูนาเกียฮิตาฮีฮีอุเตนเอาเตคริสหอยนาและเสียนโทนาเอียเฮฮาเลลูยาตุนินาอุปามามังจัตวะสิงจอนจัตวะทัดสมละขันนามินะว่ามันอินอลุงตังฮาร์ดแอทแทกฮีนะปัสยานะปีนะตัวนัสเซโลไอ้มันนะอามาเลมาจะตัวไปเทีนะทุกเงสักกิสัมฮีตัวมันอุปมามังอาดีอีเวกินทุกเงนี่นะตัวคิดจังนะพระสิมุสิบมานี่ทุกเงหอมนี่ฮาเลลูยาโอ้ตัวปาลุงดำมงตัวนี้นะกาลขัดตัวปานุกิจวัตรยาตัวนี้นังมาเบียกเบียนะนับเบียกินเสียงรู้สึกกันเลยวันลุงดำนั้นนังมาคงเบียกหลายตั้งมันตัวปานามินท่านนักกิลังนังมาคงเบียกหลายตั้งมันตัวปาเสียนโนโฮปินักกาวีนังมาคงเบียกหลายตั้งมันตัวปาเสียนดำนาอมีว่ามันตัวปาตัวหลายตะเกียมามาเซนจอนะแต่ตัวลุมามนังมันทุกภาพเปลี่ยนละตัวมากระตุ้งนั้นตัวปาเสียนโนอามาตัวนักกิลังดำนาอาลุงตั้งตัวปาเสียนดำนานุเป็นสิ่งที่ทุกเงินฮีอาไปสักแค่ปกติต้นดองต้นปัสเซียนหงดองเด่นปัสเซียนตู้ดองดองในหลังกัลฟันตายน่าหอยน้ำมุสักินตัวปาอามาไปกิโลตัวนี้ปาเซียนดำลูกอมกสังกัมเดียวอดียกินลาวดิมซงนังมันตัวปาดำนาหานางเปียกสิตัวนี้ปอลพิสุงดำโลทาโลเตตุกตัวปาตัวนี้ตัวมามันดำนาหานางเปตายนักเสียนนงอมปีลาน่าหอยนาตรงตัวมหลายตายเจสุมันตะทุงเงินแก่บุปผาเสียนโออาเมนลงน้ำไม่ตัวปานตัวปังเปตายแห่งฮาเลลูยาจานินะโมปอยน่าเสตักินบอลินะโจเลวเลวเฮียงทุกคนมีไว้แต่เป็นเลียนเทมามาโมโจเลวเลวจุดเกมจงลิมตะกาโจโมปอยจงน่วมตะกาโจตัวน่ะปัสเซียนองกิจวัตรปีนะอังกัลส่วนปีนะน่วมตะกายุนแต่บ้านโจอิมันนี่นะตัวปัสเซียนมินทันนางาตาเฮนตัวปานทุพังเปตาเฮนเอ้นวมตักตะเกยนักกินโอเซดิโวนวมตักตะเกยนักจิวลา It's good to be in the house of God ลุงดำเมย์แกนวมสายไงตัวนี้อาคัดเวกิคมนา ZBCMTulsa อาคัดเวกิคมไหนเมื่อต่อสังกัมเตยูนาวเตเขาปีตุยเปียจงนะอมเล่องเกลเลวจินมองนัวมังไงอิลอมเตเวลามาเดินจังโมอามีอะไร
ผมลงมอลุงดำไม่ไอเลตูนี่นะไอเตตุงหันตนังเป็นยิงเป็น Evergreen Baptist Church ปนีนะไอเทดิ้งเสียดูคำปอลปีมั้งเสียดูคำปอลปีนะเสียดูคำมินองนุสวัตหมอไก่จังตัวนี้อามาแต่งอดียกินะสังกัมนูกิมปีสังอิเตนะหุ่นนงเปเทเดียมหุ่นขัดงานนัวมุงจิตักเตอามาจงเปอร์เซ็นต์นะเซมหิมะมาต่ออามาจงอีเตมาฮีอามาเตเป็นมีเข้มเปิลเตทีมั่วอามาหนาวบังลาเซียมอาปานลาพวกอามาสัญญาเสียเบกทำโลวินาตูนินอดียกินเดนาจิมาบันเสียดูคำปอลปีเตมาต่อเสียดูคำเป็นนะมาอัตตะกาอาศิมาเดว่าไอตุยปุ่มมาสวากิเกยเวEvergreen ตุยปุ่มปอลปีเตหมอกินหม้อตัวแต่งอามาจงเทโลแล้วเสียดูคำจงซาโลแล้วจะอามานี่เลยเวตัวอีกเกนมาต่อ I'm just joking. I would like to welcome Brother Jerry and all the groups. We'd like to welcome you. Would you mind to stand up and say hi to the church? Would you mind stand up for me? Yeah. Brother Jerry, Azi, Atapa Tein Kwan, Mato. Amao, Azi to tate to tu te tong pahiye lung dam ma mai. Tunin pasyan tuman pang gani man napitan lung dam yang. To pan tu pang pia sakta hen. Today we have a good time because of Brother Jindo, who is my cousin actually. And he is Dr. Jindo, the one who used to come to your church. And we'd like to welcome you. And also, we are expecting what the God says, what the Lord says to us. He will bring any message from you, so we are praying for you. Thank you so much. Long dam lua hi. Tu kal sung mai kal sung ina sangam te okay siang tung ding ma to pau khek le lun boy te mo ya pazami sangam pa upai ta te ma to aina to chiang ina dei suan le mang nu te nu pa mau in kwan dina okay siang pa di man mi nga mo to chiang ina Missouri Springfield ang tung ding dei suan te nu pa mang nu ai jong ama in kwan mi thum to te Malaysia panang tung ding na tu ni na khut ben na to muak sia ja di ne kwai hallelujah ha chidamang tun den thung a sak dia nga chidam nong tung ding a America ang tung ding wa thol sang pai ding wa ZBCMTulsa Paul pia ong pai ding hi amen nak pitan lung dami chi to pulang no mangai lian no amia nang sian kop lian pai deu lom nong ni pia tui phum baptism certificate pen ama ni ki pe khalo mo tunina naman niya min man mam to lung dam to pan to pang pen mo nak pitan lung dam hi dei takina na ge leng khat pe ki mang hin thei mong mong moตัวหินกิโมสักป้าจงเฮ้ยคนโลเทมั้ยต่ออีกเขียนเล่บอลพระเจ้าดิเล่ๆไปเบกทำเลยนะตัวอีซัร์ติฟิเคตเตียนามินุอะไรตัวกิเกลขาหอยเอาหอยล้มจะลงไปกิเกลจิมอเอาหอยสองไปลายดีจริง2ตัวที่ต่างปันแกนนอมังไงเอาหอยโลจงผมเทกิบอลคอมพิวเตอร์บอลวิเวหินะตัวจังลายเปียกเตตัวบางดานักให้เตเป็นยาอิจุมน่ะเสมนูแพดีน้องบอลสักหินมั้งตัวบรรณาบอลลูกจินอิจุมลายอัดมาบางกิจังเลลีน่ะอิลุงดำมาไม่ต่อลุงดำมาไม่จิจงปุลังน้องมังไงเสเปาตองเตดิมบอยเตนาวามนาดีงไปแล้วไหม
ตัวนี้ยาบดิ้งหนาวเป็นเนียงเซียนเลียนมั้งก็ยังไม่อยากมึงไปอุ่นจิตจะมองไปโลมอก็จะบังจิมองไม่ปีลำงาพอดีผมไม่ปีนของมูโลสอลว่ะปัสยันทุพังเปียนาตัวนี้ยังเซียนเลียนง้ออามาละมิเลสวกตะโลหิตายเว้จะตัวกาลนี่บางกิแกมีนะปัสยันทุพังเปียกสักง้อตัวนี้นะปัสยันงอมปีอนุเจียนายตาเจียนายลูไอห้างปัสยันทุพังเปียกสักหนูโตตาโตจิดมังเจนตัวนี้นะปัสยันเบียกินเสียงดูสูงเทดีมันนี่นะองเกมปัสยันตัวลงดับเมียเที่ยงจีจงปุลังนอมหังตัวไหลตะกินักกสิมุตักเตสักิบังสวลายโมนาวไปสักิบังเฮนะตัวงี้ในบัลเล่ไม่ต่อตุนสอมเลยนี่พักินตามโมตุกุมแต่มันเนี่ยนะสอมเลยนี่เลยสักิก็มันสอมเลยสักิตุกุมเปิดมาเป็นล้อสอมเลยสักิพอดีไม่ได้พอดีอีพอดตัวนี้อ่ะชุกยิ่งเงี้ยนี่หมอไก่เว้แล้วนั่นนุ่ยหมอกว่าสอมเลยนี่เลยสักิก็มันสอมเลยหัวหม้อไอ้มาเว้โนกันนั่นเสียมปอดกันน้ำมุดเจองมองนี่สลดนี่เกณฑ์นี่เนี่ยตัวปังหม้อน้องเกณฑ์เนี่ยลุงดำมาไหมอินตัวปังนักพิจารณาถึงตักเจียมประเสริฐน้องดองนี่นะนาวสวกเตยงจิตมันนาวสวกเทไม่ต่อนักพิจารณาลุงดำเฮียงจิตตัวเกณฑ์พาผ่านหัวเมียงทุกเงินนานนี่อินนาดิมโตปาเซียนตัวนี้นะหนังมาห้อยนาโตเป่าตองเดิมบ่อยเตตรงปนินะตนูเนียงเซียนเลียนใจซุ่มตุภากับเปียวฮีปาเซียโนหนังมันทุภานงเปียกสกาอากัวตางอลงสิมขาปุ่มปีขังคอมินะตัวนินเบียกินักยาบเทมันินลุงดำนักของเกาฮีมาบ้านจมินลาโตปาทุพางเปียกสักตาอินอาลุมาบตังเก็บสกินโตปาหนังมันทุพานงเปียกสักนาโตขนอยขันพายขังอินะโตปาเซียนปิลินจีมินนูเลปาทูมังเบกทำโลวินหนังมามินท่านนาปอลปีอาหัวปันปีเลกามีกษาเตวอามักกายโจดินทุพานงเปียกสริทุกองเงนุฮีตัวนินโตปาหนังมันอมปียนูเลปาเตสังกัมเตอามาหางอินกวนสงะลุงนบนาลุงดำนากิปานานบสังนาเตตุงตาเฮนลุงดำคนใจซุ่มอินตัวนักกงอาปุโตปาเซียโนอาเมนตุปันตุปังเปียโนอาเมนว่าแต่กี่พอถึงใจลุงดำไหมฮาเลลูยาฮาเลลูยาอีดำคิมเตเคียกวยนัวเมียโมปอยจงอนุพิยาจานิตักเสียมุงเตงขังมาหินเตโมมาขังลุงดำมังเอโตปานะทุพังเปียนะตุนีนะปัสยันเฮปีนะโตเสียปันดนาองเกนสาหิมาโตอิไลตะกะสังอิเตหิจงคิมปีเตหิจงอินะพาสเตอร์เจรีอินกวนหิจงมาโตอามาตุนีไลตะกะองไปเทมันนะนักปีตังอ่างตังหังจะมาสันเกนนัวมิงกายละกวยตุยนะซันเดย์สคูลแต่ยังกำมุนละมุจวนนัวมุงเจียหิมันนะขุดเบ็ดนาโตขักเจจ่าพอดีนี่อากอลเตอมเทลายดิงจีโมอากอลซันเดย์สคูลอากอลเตอมเทลายดิอันนี้เอาถึงเบอร์ไปเทตาจีกายเลยคิดจอมินาตุยนะลาเลเตจิปันนาหุนฮิสักนี่นะการข้าชุงต้นตุงโตปังเก็บนาฮิจงอินอินุนตางนาปัสยันนะจุปังเปียนะปัสยันห้อยนายมูนาเตเคมเปิวเตจิปันนาฮิจงนะปัสยันมินพันนาในนวมเงียดิ่งอาชิเคมเปิวตุยนะองไปยุนลาขุดเป็นนาต้องมวกเจียดีนุ่งเอ
ken te ti panna tom no khat nei no aming in China naw min yap Asia pang soima bangina asin ngei sa ten thei hiang naw suak vai pen naw no hi he pi huai ja naw te he pi huai ja mo in go begin he pi huai asai lovina naw suak tam pio mina ai jongina isuak hun ki bang lovina asa ching lo suak to asa ching wal de hong suak to chi bangina tu tunga keu pasienong piaklet song naw no pen asa ching lo deu kal som thum de kal liang suak hi na asa ching lo apong te jongina ngik na jong sewan siama ten ching sanai loi mana mau jato nuam takinong kep saku hi amau thu pasien in thu pha pian amau te kep na tung ton panina ong khang ching ni apong teng khangina apong teng ka to wina kalni akep zo chengina ong pe khe ta suak hi keu ta hina pina amau kalni kep sakina kalni khe chengina amau ong chiramina ong pe khe hi na topa tunga lungdam hang topa ong thupa piang na la hi ithungin na te topa ong don na la hei mana tunina atom takina te chia pang nuam hi tuina asin ngei ei pol sunga yalam niang hi jong tol khat nia ja hem khat kinu 7 mo ja towa tu changina tua nong dewa nu khom te hi jong nia ja hem khan ma ja towa siama teng kep sak hi na asin ngei sa te happy hoi ja teling hi anop lo ji mo anu ja to panong tuak anu za to pa ong tuak sak tak chen kani wo na amau sema te kep na khana kani wo pai na sun khwa khun pi amau kem hoding che chenga e ji nang dang lam non lo e kep thei lo wai chenga tu le ni ta lam kal huning hi chenga bakal ta wong chi chenga anu to khut khai te tom tuak to a puan neng te toina pai khen yang niang mo tul khen yang niang e nuam mel lo mo tu lai itai na pia ita tu kal khe khom lo wa khang lui te pa le mi sinung bang e ina ko ni bek si tuinap tu ita tul khe pai khe ina in lam zuanu ina ni sial ma ina noi pia noi puak ina pai nge kina ahi zong ina to pan ong kep sakin siwan sema te khut le ban teng zat sakina thupang piak sakin ithugin na teng dong ina tunina naw min aap thei naw mel musak to pa min phang to pa tung lungdam ko hang Hallelujah. Ken kal khat sung nong kal sung pasien ho pi na sun ta jan to kalung sim sunga ka sak hiao la kana sep kom hi tale ina kam chiang jong kalung sim sunga ka to pang ho pi na kalung dam na kaluan khitui lo buang to pa nang ma kong la ding nei lo hi ma do chi la to pa min phan nang nei di hi mai mi sel mi zatam laya duang ban sam zatam laya tang sam nei lovin ke nong bola nuam zen ma sing mo to pa lung đam na kalon khi tu lo bua kong la ding ken nei ken nong piak sa thu pa te khem peu nam min than na hi den ta he ka lung sim ka kha khem peu le ka pum pi nang a hi sing lam te lam
lâm nông tôn saka và in noa mà nông kha dâu mi te in hay hong chi mà lệ tô pa hoi na katel sem hi van hau na tô cây nông tua ma noam zen ma si mo tô pa sim leia zinka zilaim nang ading hong zangin mu valai tha hong guanin la kha pil na hong guan lai o ca lung sim ca kha khem peu le ca pum pi nang a hi sing lam te lam nong tôn saka và in noa mà nong kha dâu Pam salo mi tampi tela he lam hong za santa sim leia khao băng chia lô đi mel muni om lô đi ngô lao khát xiang thâu hồng lên in la đâm lại tê thu hilin gen xiam keng nong tat khian na thu ca mục tê hong long ino mi te in hay hong chi mà lệ tô pa hoi na katel sem hi van hau na tô cây nong tua ma noam zen ma sing mo tô pa sim leia zinka zilain nang adi hong zangin mu valai tha hong guanin la kha pil na hong guan lai o ca lung sim ca kha khem peu le ca pum pi nang a hi sing lam te lam nong tôn saka in noa mà nong kha dâu tô pan min than anga ta hen Hallelujah. Nào pi takin long laming tua suan no lang sak pen kol te laka pasian na kasep kei
อุคำเดวิดคำโตฮักษณะอัศนาเตกฮักษณะเต็งมิชชั่นก็เสพตักเจนฮักษณะตั้มปีตักตัวเกินตัวส่งเต็งอาสาตาเตเกลินะอสอลฟ้าจงเสียมพเมลลูกใกล้จะอุคำเดวิดคำนี้นะหอยเทยเป็นนางหินะกุมซ้อมและกุมลีมิชชั่นก็ปัจจุบันเปียกิปัจจุตัวพ่องนาโตตัวอุคำเดวิดคำนาวหนองสักหินะส่วนหนองสักเป็นกลุงสิมขัดะอเบยซาฮักษณะเย็นเทนากระตัวนาเต็งเข้มเปลวเป็นกลุงสิมะลำบางเจ้าปัสยานอมปีนาเตลเซมิงจิตตัวงเกนนัวมิงฮาเลลูยาเกย์จะให้ตั้งกงไปตุงอินะนิกุงนิยงตุงอินะนิกุงนิกงตุนเจียงเนี่ยก็เสียหลังกับตรงต้นหินนะเฮียเสียป่าจงเสียกำมังเตอมาจงกิบตัวข้างง่ายๆนะอินกระตุนตักเจียงอินะเนสบิลละมาเตเลเดนบาละมาเตลอมเสียเตตัวกิหงง่ายๆนะตัวเล่มุนขนาเสียเตขัดกระหูปีเลยนังจิกเจียงอินะบางไอ้จงเสียบางขาเจียนก็ลำมุงตุงเทดิ่งในเฮียมจีนฟงตัวกิหงอินะเก็บเป็นซอมนี่เลยทุ่มนี่เจียกิกดิ่งเฮียงกะจีเลยซ้อมนี่ซ้อมทุ่มเล็กขันนี่ ซ้อมทุ่มเล็กขันนี่เจียกิกดิ่งเฮียงกะจีเลยนังบางครั้งซ้อมทุ่มเล็กขันนี่เจียกิกดิ่งขัดจงมันเล่าดิ่งโม่นู้โกลกามาเตปาสตาเตเป็นมาเลเซียและซัวเซียเป็นสิงต่างบางนังในเกี่ยวกับนังสิงต่างบักพัลโลดิ่งโมจิฟุงปนาสิงต่างบักพัลโลดิ่งโมจิกะลุงองกินาขัดตักเตกะลุงซิมขัดอะโอ้กูปัสยานนาเซมเตเป็นวันจวกตกิบังอินะลุตุงะปกอยนะมีอินซิมเตงะมีมาลซิมเตงะน้องเลวเดียมจีอากุเพียนนะagain koi te kahi manuna nakpi takin ang tang zoi hallelujah pol khaten ahoi lamina lazon ahoi lo na lazong ina tua kalung sim khar khasiang thon kalung sim takhata pasien na sem no mi pi te hilam na tungkhin mong nai chiang wa kong del ku lui zoi hallelujah a om mom nang ki del hi zoi nga sa om lo na pa ki tam pai khol lo yi toy manin tua khat hi teng kong chi tun chi la hui lak pana oging kazak chil na pen hi na tua zongพิลนักมาหมาอีตักเจนะพิลเทยถูเทยหังจีส่งมาแต่ตัวแต่ติงปังนัวมิงอินเกยเป็นตัวน่า ZBCM ตัวก็คิดจบเป็นตัวนี่แหละเกียร์ที่น่า ZB นักคิดจบมีน่า ZB ตัวมันก็กูท่าเกาหลีเตะตัวสิงคโปร์เตะตัวก็กูท่ามิชชั่นเซมินะมีน่าตัวนี่แหละเกียร์ดาคิปันน่า ZBCM ตัว ZB ตัวคิดจบมีน่าตัว ZB สุงา area สุงามีน่าอาลัมดังแต่ปัสยานินะอีพอลปีจิงเชียงในกุกากิแรงแค่ดิ้งจ่าดิ้งหิตาใกล้เชียงบางใบจนกับพอลปีอะกับไปหลุดพมหีเตตีกับปันหลุดพมหีเจียองไปเต็นตันเฮงฮาเลลูยาเอ็นะกงตุนจิลินะเสียขายปีเตพอลปีจังหุ่นจังอินเสียคำโนเตเกียงจังอินนุงานิปีนี่นะฟุลไลเสียคุบเตเล่จัวเสียมหลังโนเตเกียงอะมีตั้มปีตักตะกิขอมเทียวนางนมมาฮีอินนักสตะกินาตุนิจงบังใบจงนะจีน่าฮีเสียเลียนโนZBCM ได้เสียเลียนโนเตเกียงตัวแต่งปันนามันที่ต่างบังใบจงนี่พอลปีลิมพักโลกพมฮีจีน่าตัวแนวขาขันมันแต่ปัสยานีน้องอมปีนาปัสยานีนี่พอลปีเตองเก็บองจินนาเละโนเตทุ่งเงินนาหางอินปัสยานีนาลำดังตักอิกำสุงังเซมดีงาตัวเจียงอินาฮิตังเอเดียกกันไอ้ ZBCM เตบังเป็นมีมังทั้งอเวเตละขมังทั้งอเวมาไม่ตักเจียงนะตู้ลายตะกินโจกมาบังอมยามจิเลก็เล็งตรงกามเห็นเตตัวลัสเซียมลีเลงาเตโตกิปอลินะโจกามกอสเปลจินะนุงกุมินะตู้ขับบุลีนะก็ไปตะกุเจียงนี่โจกามาเป็นข้อซ้อมและข้องอาไปอินตัวเจ้ามิโจกามาต้องข้อซ้อมกิมข้องไปนะมิโจกามตัวก็ไปตะกุเจียงนะบังอิโจกามานั่นหลังมาเฮียมจิเลอีกอลเตนะตัวนั้น Sunday School จีน่ะนาวปังเตะตะปัตตาอินะตัวอีปัตตานาสุงปันินะอามาบังมุขยาวเฮียมจีเลยตัวดร.ยุงกีชูอีคอนเฟรนซ์เป็นอามาอีอาเซียเตอลุตโตเตอมีลีเลงาตัวตะกับคอนเฟรนซ์กาสักินะอากาสักตะกุเจียงตัวตะบังปิลนางเอาเฮียมจีเลยนาวปังเตะปัตตานางอินิคริสเตียนเป็นขังมาไม่ตักเจียงเป็นนาวปังเตะฮิจิโกยโมกีตักเจียนนาวปังบังจิปัตตาดิเฮียมจีองมุขยาวว่าตัวน่าเป็นนักเศรษฐกิจอิโซกามะอาเซมเจียฮีสอนนายเรากลุ่มนี้ตัวกลุ่มตะกลุ่มนี้ของไปปันดีฮีอินะจิขาบังกับไปตะกุเจียงอินะตัวอามาอากาลกับสักขันเป็น
ฮิจิโกยเลียนสักละมาตัวตนตัวเต็งเป็นเด็กตะกากระไปหลายตะบูโดซาโตผู้อินะเด็กตาอินลำนัสตักมาลำดิ้งตัวเต็งปันเนเชดิ้งจิตัวอามาวินเป็นข้อสิมมาเด็กตะกินะฮิดัมมาสคูลจิดิ้งนะตัวดัมมาสคูลโตเด็กตะกินโจกัมกะเยนกัมกะชินกัมอดีกะตัวฮิเต็งเป็นนัสตักินะอามาจงอีเบียงนาละไม่นาวปังเตเป็นปันมุนลักษอมมาไม่ตักเจียงอินะอดีกเดียกินะนัสตักินะทุ่งเงินนะเบกจงองค์หินอลโลดิ้งอาสุมเล่ไปตัวจงเด็กตะอิเสพปูดิ้งฮิตายฮาเลลูยาโนเฮียนนวมสดิ้งอินะไอเฮียงตู้จอกกุมซอมนี่กุมซอมทุมตักเจียงอินฮิตเตงอิลามลามอิเดียนหางอินทุ่งเงินนาตัวสุมเล่ไปตัวอีปันเกเลตู้จอกกุมซอมนี่กุมทอมทุมตักเตนงเจียตะกุเจียงอินะนัสวะโตเพชรมาเปกินะสีตีเบกกิมุตัลดิ้งฮีตัวเช่นนัสเซตตะกินะเด็กตะกินะขุดกิเลนขอมินะปัสเซียนเกียงอิกาลส่วนขบดิ้งจีจงของเกนนก็ไปนะแต่งตัวปอลปีกับหุ่นสันนะแต่งจงตัวกับเฮลเด็ดแก่ฮีนักพี่แต่ก็มีตัวหมู่ใกล้ตะกุเชียนกับลงสิมาตัวเบย์มาใกล้ใจเบกินะทุ่งเงินนาตัวปังคอมนี่จีตัวของเกนน้องตัวปังตาเห็นลุงดาเบแต่เจียงปังเสียเป่าตองฮีจงอินลาวซาเสียส่วนโน้ฮีจงอินเสียส่วนโน้ฮีจงอินเจงน่ะแต่เจียงปังเสียจำบอยฮีจงอินนะเสียจำบอยเป็นอีหุยลักเท้าเตนะนั่นเราขาโมฮีจงอินนะตัวเตปอลเป็นฮีเทมาฮีจีนะนงพวกเสียมสักดิ้งตัวของเกนนัวมิงไงนักพิดันลุงดำหังตุเนียมาอย่างดิ่งขี้แต่เจียงปังลางซาตาเตโตปันทุปังเปียกสักตาเห็นใครเลยไว้ตัวน่ะบางหุ่นหมอกันเลยในสาโตเบียกเปียงนานี่นะสมดงดิ่งแต่มาอย่างไปอินสมาบทุงเงินดิ่งปะปาวินงในสักแกนลาอินในสาเตโตปะไม้พาจงอินปัสยานงเปียกสมเลไปเตโตปะตุงอาบกิ่งนี่สมเปียมนาดีตองไงแหละนิสิมกันนนต่างนาวองจินแกมคงเบียววาเลียนตัวปาปเสียนนี่ลูกตอนตุงตัวปาองจินแกมินะองหัวรอปินตัวนี้ในเสียงเท่านี้นะนับยักบุกะหนังมาตัวลุงดำโกสิเลยได้น่าสำนักที่ปลอกสิเลยนัทุนงตาเตง่ายคอมเสียงนุนพาน้องเปียมันตัวลุงดำนาของปลอกมาสาวีมินทันนาวาเลนาปะตัวนาเตนังตอนตุงตาเฮปาปเสียนลุงดำงหนังมาตุงตอนปนักงากษานุตัวปาเสมนาบอลนาปันให้จงอินตัวปาเสียนตัวปันให้จงตัวปากษานุสุมเลนาเตตุนกงไปปีฮีโซมาขัดให้จงอินนะจิตเปียกให้จงอินบิลดิ้งสุมาให้จงอินเมเดียสุมาให้จงอินขุดพามเตยจงตัวปานมันกงไปปีฮีกงไปผิวสมเลนาเตปาปเสียนอลิมเจเสียงตัวนงสานิเดนเจสุมินส่วนคุสวาทักินกว่าปุยโตปาปเสียนโออาเมนอุปละไม่จงขังโนละไม่จงไม่ละไม่จงทุจักสักเดียวบังทุจักสักหนาคนนี้ได้กว่าลายอัดปอมเทลวยมันนาทุจักสังดิ่งเทมขัดอมนาตัวเก่งดิ่งเทหิงอินาลุงดำหังตัวนี้กี่ข้อมเทปุลำปันออนไลน์อย่างเตอฮิโซนะเบียอินสุงตุงเตอฮิโซนะอีเบียกปัสเซียนอีลุงกุลนาอมบังนะดำนาฮาวนานบสักนาชุพาเตอกิจิงินเปตาเฮนลุงดำหังอินาลุงดำกูดิ่งอีปอลปีกัลส่วนนาตัมปิโอมินะจานมาอิโมปอยวายจงอุปาเลียนกับเละอุปาปะตวงหม้อเดนมากายนะนาเซมเตอากิมมาสิเด็กตักเจนะอากิมปอขลุ่มตวงหม้อ
hi na ipol pi na tua te lungdam ma hiang ei kal suan na ikipiak khian na ipol pi min to isep khiat ai mana ipol pi na hi te pen lungdam ma hiang yang tan na hi na tol pasien na tol dam na tha ngwan ding hi china lungdam ammi malin gen leng tam si do chang ki mangil the mana ammi malin gen non ke nin mo akipek hi ammi mal kim khem pe tunga ipol pi na lungdam na ako nom hiang to china zak sak ding na jing chang na ibiakin huang po hun lew lew mo tua pen sang na pangte sang na pangte kingai ma ding hi hi ai chiang sang na pangte pai chia pen nup pe ma na ma khang no na pang wi be hi na nom kingai ma ding me de jing chang na toi me na upa ai rồi na ấy hàm du điệu tế in định phải takin han chậm cú liếng mò jing sang này sagi le lang hi ilai sunga jong kisuak sakina này sagi le lang hi ding ina lol zo leng pen nuam ma ni san mana ki zo jiao bil bil ai mina nuam pe ma mo ina han chiam ma kun che jing chang pen ta khe ji pen cú liếng mò mi pen ni dang bang ile sang khak suai mana ki pol jing lelin ayang jing chang pen mi mina aman the pe mana biak in alol the ya izot ding tua ki sa sak nom hange ena isia pa te yong tung le tu ni athak lik lek siama khat imu no pe mai ven mai ni pi khong chang hilo dia mo siama anu muang nom ngel hi wang aya mai ni pi ni khong che na mo ki ni lunglam pe ma hang chi enaตัวคิดใจนะทุปีมาขัดอมินะประเสียนทุพังเปลี่ยนนะอีปอลสุงะนุ่งสุงเต็งขัดหล่อนางอมินะขังโนเตตั้มจอขังโนเต็งเปียงทักินะขัดทุพาตั้มปีกิ่งไงนะตัวก้มกาลสุงปันอิเสียเดี๋ยวเสียนูนเสียเต้นเจียสันคิดเจียงนะอามาขังโนเตโตอิเสียเตโตนัดทุกิจาชูนักกิจาวินะเสียมามันเนวเป็นไปกิ่งนวมไปกิ่งนวมหลงไปกิ่งนวมมินไปกิ่งดิ่งฮิตาตัวไอ้ไม่นานิตักเชียงนะยาอาจารย์ฟ้ายาอุปเตงเสียเตงเล่ขังโนเตไอเทจามอกิฮบมันเจนะมีติงเนดิ่งย่างจีจงกิจสักนวมหังจิงไว้หอมด่านดิ่งองไปด่านดิ่งไอจงหุ่นจัดด่านดิ่งไอจงไว้หอมกูเรียมนะตัวเตกิกลุ่มนวมย่างจีตัวองจะสักนวมมิงนะฮิตงะอิไลสุงเอ็นแรงจงไม่ได้จักกิจักสักเจอะไรไม่นะอิหุมเซลไว้เทมพัดใจอ้นเวงเป็นเสียสังปีเตลักหิดิงกาลิเลใจอ้นเวงเสียสังปีเตฮิมันเกยวงนูเตลักวงนูเตลักเห็นมั้งเสียสังปีเตอินฮิโลนะวงนูเตลักเยตัวเจ้งกาลิเลเวงเป็นเสียทางบอยเตลักขานันเวงมาโลเฮียบูตินมาโลบูตินอลุยขันงะเฮียเลยเบทเทลฮินเจละเบทเทลแวงเป็นป้าเลียคุบเตอินมันไม่เตหิเจ้าหน้าเบสไซดาเป็นป้าเปาเซียนเตอินคานันแวงเป็นป้ารวดเตอินกาลิเลแวงตางจินปูดูคุบเตอินไซออนแวงนุวงเตอินให้มันไม่นัดไก่ช่างเทโจเจลุงดาเมอีนะทุจักสักดิ้งอาลัมดาเกยตัวเต็งของหินจินขังโนเตตัวกิทุจักสักบางอินะอิตาเตตัวตุงอินะอิลุงกุลบางอินะชุพางาอินะเปียงชักอินะขาชุพาตามปีงาอิมันนะลุงดามมาหังจีเป็นเกนกามินอีเกนตัวเจนะปัสเซียนเฮปีนะโต
ปอลบังเบลอีกิมูนับเปว่าขันโลนาอมโมประเสียนทุกิกุมต่างๆนี่ดังอินะทุดังอิกุพานตุนกิกุมต่างๆอิมันนะฮีเป็นนุเลป้าให้จงอากวมาเป็นเดลเคียลเฮดโลนฮีเป็นอามาฮีเจียอิสานเทมาดิ้งทุปีสายบางเฮียมจีเลขัดเวจังกิเตลโซโลมาฮีไอยังนะอิตาเตตัวดาลุงเปียนทักมันนะตัวด้านงมมันนะอันนุงะกิเคลนาเปลี่ยนทักนาตรงกิเคลเจนะอารมณ์เตสักีบังเป็นองเปียงทักจิเตเอ็นแรงเป็นตัวเตตีฮิปานะบังมาลุงเอียนหลังอมเฮลลุยนะอีอุบดิงเลยอีลุงดำมาดิงลุงดำมานี่จิเป็นมีมาลกิมินะอีลุงดำมาดิงทุปีสังบางยามจิเลยเกยฮิบังฮิเตงะตัวอินิตากินะข้างอินาปังเตียงเดียงเพ่งพังอินเอ็นชูตอมเงดปีนะยังเอ็นเซมเทโลอายังกลุงดำลัวบังจีกูเบบาเดียงมังดิงโมจิเลงละอามาเนเสพนานองกายดิงจีของเราเกยเลงลุงดำลอยน่ะเดียงมังดิขุดบ้องแบ่งกอบดิงจีเป็นกลุงสีมาอมมาหม้อลุงดำโกดันดิงเทโลเอช่วยเลยลุงดำลอยน่ะประเสียนตัวประเสียนกุ้ยจีลุงดำโกดิงก็ลุงดำโกนางเป็นอาเทโลไหมลุงดำลัวประเสียนซักไอ้เจ้าไงด้านบ้านมึงเห็นเลยสาบังฟังอแหลงลุงดำตำจีข้ากันลุงสีมาเนี่ยมาเจ้าลุงดำโกนางเป็นลุงดำเลยเจ้าลุงดำโกนางกิเทโจโลมอเจ้าเลยบอกเจดาดิ้งอินประเสียนมาจูเกนี่ลุงดำโกดิ้งมอจิมาอินลุงดำโกนางเป็นอาจารย์ที่อาเทโจเวลลุงดำลัวไม่ได้อินมิกิมินะจงลุงดำนี่นะลุงดำโจไลโลไม่จงลุงดำตักปีนี่จิตัวอีกครั้งเราเตะตรงตัวนี่บางอย่างจีเลยประเสียนอมปีลัวอีไว้เข้มเปว่าอมปีลัวมันนะลุงดำนี่จีเป็นองค์ฮันถอนลมตัวแล้วครั้งเราเตะก็แค่นบเนี้ยจีขำลายน่ะน้องเปียนทักกุเจงนะขาทุพานน้องเอาเจนะอิเสียเตะไอ้จงอินูอีปะอิวุจเตะเป็นน้องแนวหมู่ขาวลูกนางตัวเป็นเงินนัวมิ่งบางอย่างจีเลยอีเปียนทักเลยทุพาอิสานเจงนะอิเสียเตะอินูปาเตะเป็นนี่ดังสังอิจะตัดจอดิ่งทุปีจลาหิมอปีบอจอยนะทุดจอยนะอิจะตัดเสียมดิ่งเป็นทุปีดิ่งฮิจิตัวเกมาไม่มาได้สักนาฮิลุงดาไม่ตัวติงหินเจเกกงจากสักดิ่งทุมมินะขัดนาเป็นอเบสายุดเข้มสุมงาบุบอวบินกันอินนาโตอีกำจำเวกเปียกิงะเป็นตูสอมนี่เละตูจะชุมได้สอมสกีละคาทินะไอ้จัดนาติงโตกิดอกคิดเตอาเจียนลายเป็นสอมเกลชุมตักจันลายฮีจีอินอวบินะอาเกเตลเจนนะเทนมเตนเซนชิตตะเขียงะลงเทมอินตัวเละอารมณ์พอยมาว่าทูอันนี้นะอารมณ์พอยมาว่าทูคาทินะอินตีบอลดิ่งคนดำลวดมาตีบอลดิ่งขัดอมินาตัวเป็นเสียไปไว้ถึงนวันดิ่งอาไม่ตัวนี้เฮงที่จังตัวนี้ตีบอลดิ่งขัดในเฮียงจิตัวเล่อาทุมนากลุ่มเชียร์ไลน์ในอาทำเพรสมั่วอินไม่ตุค่าเบต้าไม่ค่าเซตเทมบานิสกิเลเบเดย์หินาตัวเซตเทมบานิกุนิตักนิปินิตักในสกินยาอาตัมเพรสในดิ่งนะลาอาสนอมเข้มไปวินะมิวสิกทุ่มตะเขียงะนาลาเตวไอจงอินนับพิเลวจินตัวคิดเตลาเซตเทมบานิงานีสอมเลนีสุนสอมเลนีสันนีนะยะลาชินกิปันดิ่งหมดละแต่กิปันดิ่งฮีจีนะตัวสุงะฮีอาตัมเพรสสุงะลาโตตัวคิดเตอิสยาตึงินอสอลลูมินิงาตาหัดทนนาโตอามาตึงินหุ่นละดิ่งตัวคิดเตลาอาสนมเข้มปุอีลาติงชินติงเดตะกินะใจจะดิ่งฮีฮังจีเฮลงดำไม่ทุจักสังนาเด็กกิจอันนี้มาต่อใครเรียกว่าตัวน่ะอิงอาลามาปอลพิลาปอลขังโนเตนะองใจจะดีไอ้มันนะขุดเป็นนาตัวมอจะดีนี่
lá ngày mà mấy tháng ngà mà ngay mà đâu. Okay, now we go to the main part of our service. And before I call Pastor Jerry, I would like to invite Kim P and Sang A to come over here and present a special number. And then after that, Pastor Jerry will come here and to deliver a message. And I believe that today will be blessed through the message that God will speak through him, and from that we will be blessed today. I pray for that. Thank you so much. Now I would like to invite Sangi and Kimpi. Hallelujah. Amasan tuni hilai muna no te to pasien min phanang nei sakahi to pan min chanang amasata hen to chang honong pya hi tuma khani khathum lai pekin te siapa to ka ki homa in siapa ina hunte ong pya pa ai manak pi takina in to pan thu phang piak sakta hen siapa jong upat ai jong ina mi ma khachat agol pen paneu pen dong to pan thu phang pya hen china thakin ong gen no masa ing in lungdam pe ma hia Pastor Jerry pen ama tom khat atang thu ongen leng mo ama niranga hile hi business lama PhD aman hina to changa pension ala khit changa pasien ama na sem dinga samnya dai cha full time a semina Africa lam khong to chang mun tom to ma pasien na sema aki a nya thina lungdam na thu ngiat pawng mo gup khat na thu nak pi takin ge ni na tunjong Evergreen Baptist Church pana ma mission lama makai pia hina hi nursing home chi dan khong Monday to Friday atam zo a ko amau in kwan to pai to le sia por khat to chi dan hina to chang pasien a in mama ka si dong ina ka han kwanga hi gup khat na thu gen na hwa box aneu pen mo to pen ka han kwang a poning ka si dong a ka pok pi di pasien thu chingya dai mo thu pi ma to bek tham loina atate ya Frida alom numa Frida isong in amau ta thum nei na tapa thum nei na brain pain amau California panung dewa a in kwana ongki pyang hina hi Tulsa alom nu Queen pen ama Vietnam te ina in thupi ma ta to pang piasat pasien in ma te hi chi to amasaina ongen nuaming to bek tham len hi porpi kat ki khop lo ka ki khop man lo sot a hyang nom sama mong mo ya mi thak jong mu in panang le numang te bang hile aiwa upapi anamon ma u aiwa dimoi ka po cha ka intek pi te u hi ta hi no kyanga hilai ong tungai man no jong ham phang sai ma thupi ma e ta to bek tham loina ya turia kong pai pu music ong tum sat a hi naw te EBC panamau mo music atum nya thina hia por pia la vai boy ting to ki tai man loi cha mo mau te to ong pai hia naw te vi ve hinong tum sakai man naw te tunga zong nak pi takina lungdam ma chi tong gen ni yeah we are so glad to be here this evening with my family. We are so blessed. God give us a good family, good American parents. We are so blessed. Thank you. Bless you. Topana American kom sungwa ko ongi ding mate hibanga nule pa tanga zat thei ding amau te ong piai manina nak pi takin sungma topa tunga lungdam ko ung in pasien min thana dingina tuna nisimin achi to ong nei no masa ung hila pen kadi ma mau hina in nisimina leitung pen sia na vive to kidim thuoi jong kiza thuoi lo jong kiza hima ta sele hak sat na vive anuam lam hak sam hima ta sele to pa on nung zui ding pen hak sat na bangza tan tong ma ta sele nung nang ma nung zui ding pen khol ngai ke ning gelin jong gel ngi keng chi ma nisimina na o janwa ming chi to pasien min phatna lang sanwa ma sa ung
Cầu lên đi nâng ngà đình yên rằng Kasya na tale Tay na kazalai Gensya na tale Elbol na ten Hong nung zui hun ôm tay dê Hi dòng khó tình ca Ngay xuân ngay lâu Cầu lên đi nâng ngà đình yên rằng Kasiam na tele Tay na kazalai Gensya na tele Elbol na ten Hong nung zui hun ôm tay dê Hi dòng khó tình ca Ngay xuân ngay lâu Ni si min Na o ka za den nuam hi Ni si min Na mel ka mu den nuam hi Nang kong mang ngil lâu na Kong kha xóa lâu na Ni si min Hong yi den nuam hi Nain kau lệ ni rằng Ka thei na te to la kia dan ka siam lo Hi dòng nông in na vang lên na hang Hong phat ding ka hi na in Nông in na ka phat sim thei lo Nuam hi Ni si min Na mel ka mu den nuam hi Nang kong mang ngil lâu na Kong kha xóa lâu na Ni si min Hong yi den nuam hi Tên bắn tin hông mù đình cá thê lô Kê mà cá kỳ thê Cá kỳ tình dâu lâu hi Cá tài sẵn thê lô Nà nung dùi đi Nà nà xếp cá chìm thê lô Cá đầy bên tô pa Nang bên nà hi Nuam hi Ni si min Na mel ka mu den nuam hi Nang kong mang ngil lâu na Kong kha xóa lâu na Ni si min Hong yi den nuam hi Ni si min Na o ka za den nuam hi Ni si min Na mel ka mu den nuam hi Nang kong mang ngil lâu na Kong kha xóa lâu na Ni si min Hong yi den nuam hi Nang kong mang ngil lâu na Kong kha xóa lâu na Ni si min Hong yi den nuam
ni simi hong i den noa mi tuna azomina music to hoi tak amao to lemman lo kau changina ma alembang bang saje aje anungina in na khe pe haksan na sangina ipasian lian zo mo bangjatan leitunga haksana tuang mata seleng to khem pe sang ipasian lian zo na sangina ipasian lian zo mo to hina na khem pe sangina ipasian lian zo hi chi to Goliath golma ma David sang hima ta sele David ina pasian bang de na to azo manina hi thanga ma mai manina pasian umin chi to thala khom ni trust in God. Nung kala si ke khai na ma phwa thak ong hili Goliath, David nail. Goliath, David nail. And nail David in Goliath's oh he. Goliath, David nail. Goliath, David nail. And nail David in Goliath's oh he. Haksan na sang kasiang liang zo. Haksan na sang kasiang liang zo. I haksan na te sang kasiang liang zo. Haksan na sang kasiang liang zo. Haksan na sang kasiang liang zo. I haksan na te sang kasiang liang zo. Pasian umi na mamangin nang leke I tanem zong amma umin mon peule wan zo pete hidi. Pasian umi na mamangin nang leke I tanem zong amma umin mon peule wan zo pete hidi. Zona sangin pasian liang zo. Zona sangin pasian liang zo. I zona te sangin pasian liang zo. Zona te sang pasian liang zo. Hey, zona te sang pasian liang zo. I zona te sangin pasian liang zo. Nana sangin pasian liang zo. Nana sangin pasian liang zo. Inana te sangin pasian liang zo. Nana te sang pasian liang zo. Nana te sang pasian liang zo. Inana te sangin pasian liang zo. Pasian umi na mamangin nang leke I tanem zong amma umin mon peule wan zo pente hidi.
thân em gió ama u min wang beo de wang zo bên te đi pasian u min ama wangi nang ne ke ni thân em gió ama u min wang beo de wang zo bên te đi. Amen. Amen. Isakik jang lep sa sit serena kadai saking ni. Ina entun atop na ding mate ko la sakto din jang sermon man jang la kisakik bang khat no lo ding ai jang mo khadong salai bet nungo mate in hun top na ni te ong nai tai jang ina in Revelation song to pasamin phat nom hang e la jong atam zo na thei kin ding ivek pi thei kim ding ina mangla nong sanung ai mo.
biak sakta hen lungdam ma mai Giang nó bê mà đó, pasien mình nông phát, atanu te to pan phang piak sak sem ta hen. Okay, let's call Pastor Jerry to come over here and share the word of God with us, and we invite him and give a big hand with the Holy Spirit. We'll give Pastor Jerry to give a big hand. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pastor Mong, we thank you very much for inviting us here today to be a part of your service. Tunia tugen den nong sap lungdam ma maing. I bring you tidings of great joy from Evergreen Baptist Church and Pastor Michael. Evergreen tuipum por pipa ni na sia pipa Michael Minto lungdam mama chi puaking. You know, it was at Evergreen Baptist Church that I met the first person that I ever knew from Myanmar. Evergreen tuipum por pipa ni na kol kam mi te chi kamu til na hi. He was a man that I learned to love named Dr. Chindo Khan. To pen Dr. Chindo Kham hi. Chindo Khan had a heart for people from your country, and he ministered all over the United States to people from Myanmar. Chindo Kham pen kol kamari na lung sim khem pe piai na America gampupa zo mi te ave koi khat hi. Pastor Mong, I have a question for God when I get to heaven. Ban tung katun chang pasien kyang ka dot ding khatom hi. And that question is, God, why did you take Chindo home so early? Chindo Kham pen bang dinga labai na hiam chi dong nuaming. Because he was doing so many great things for people from Myanmar and Americans as well. Ama pen ami tia din na nak pitaka semia asep din tam pitakom lai. I guess he had a more important job in heaven for Dr. Chindo than he did here. Ban tunga hi sang na ban tunga sep ding tam joy ngelin te chin ngai suning. But I can't imagine what it was, so I'm anxious to ask God that. Bang hi tak ding bel thei ton lo te pasien bel dong nuam ma maing. Our church has been praying for your country since the disaster there recently. Tui chin tun na ngan nagamwa ding ina por pi pan thunak pitan nge sakhiung. We know that the people there have been suffering immensely because of the floods. Mi tam pitakin tui chin tun na ngina gen the na tam pi thua khi chi ka thewi. And again, we will keep praying because I know that it'll take a long time to correct all of that disaster. Tua tui chin tun na pen sort pi tak ki khom dinga to pen na sep din tam pi tak khom ding hi. Now today you told me I have to be through by 5 p.m. If you could. Nay nga chiang a man ding na chi yam china naman zo le hoin te ka chi le mo nui pe ke. If this was an American Baptist church, people would have left already. American te la chimbel chia khin tani hiu te. Because you can't keep Americans still in a seat for more than 1 hour. Mang kang te pen nay khat bal tu zo lo hi. But you are very patient and endure quietly. Chi tak ma mo te lung na moi ma ma hi. Today I'd like to give you a few words from God's Word, and then I want to give you some training on evangelism. Tu ni na pasien kamal panisin no pina pasien thugen na
ต่างลุงดับนะทุกเกนนะตุกิไซนะมะต่อเต็นตันด่านนะไปนวมเฮียง My message today I've entitled The Positive Power of Confidence. The Positive Power of Confidence. อาหอยละมาวางเล่นนาตกัลส่วนนาจิทุลูแกนวมเฮียงอาหอยลำมะต่อ And I want to share a few verses from you from Acts chapter 4. สอลตากเลียนลีซุงสินดีเฮียง We won't cover the whole chapter because it's got several verses, but we'll look at 2 verses 12 and 13. อาเวกินอตางกิมินแกนนี่จิเลงตัมปิตะก็ไม่เป็นนะต่างสอมเลนีนาและสอมเลทุมนาแกนดีเฮียง Chapter 4 here is talking about the first persecution. ฮีสอลตากเลียนลีนาสุงะนุงซุยเตนะบอลเสียนาโทนักกิแกนี่ And Peter is addressing the Sanhedrin here. ปีตายนะตัวเต็งแกนฮี In verse 12 it says, Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven and given among men by which we must be saved. อันเอลสอมเลนีนาบางยามจิเลไอเตนหดเขียนนาอิงะเทนดีงินเลยตุ้งเข้มเปว่าปัสยานินหงเปียกมินดังขัดจงอมลวีจีนักเอนี And then in verse 13, the Sanhedrin is forbidding further preaching in the name of Jesus. อามาเต้นตัวบางดานาฮอบอสนาทั่วข้างเงินนะฮอลตัวลวินปัสยานานักพิตันเซนโรย And verse 13 says, Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that these men had been with Jesus. ฮิบังดานาลาวเฮลโลวากัลสุรุตักเตปีตาเลจอนเป็นอามาอมเจียมูตักเจนะฮิเตปิรนั่นเองเลยเปิลมาโลสินนั่นเองเลยเปิลมาโลฮิจะตะกาอาหารหมกุเป็นอาบังหางเฮียมจีน่าอาเจตุตักเจียงินตัวเจียงินเจสุโตอักิคอลหินไงเตะหินาวอภอกุฮีอามาเตะเจสุโตนักกิคอลไงฮีจีเป็นมูฮี When other people see confidence and assurance in a believer, they are influenced in a positive way. ตัวบังดานี่นะอามาเตะฟังเล่นนาโตลาวเฮลโลอะอากาลส่วนโนอามูตักเจียงนะมีเตะตุงะอาหอยลาบินปัสยันจูมูนามีเตะตุงะองตุงโซฮี And this was certainly true of Peter and John. This was true of Peter and John. ที่เป็นปีตาและโจห่างเตะตุงะอาตุงตักปีช่วยฮี You could tell they had confidence because they had been with Jesus. อามาเตะลาวเฮลโลอะดินงำหนาวลาวกิลล้อมหนาวเป็นเจสุตกิคอลไงฮี In verse 12, we see that they went and they courageously preached to the gospel to even the people who had crucified Jesus. อามาเตะเป็นเจสุอัฐเตะเกียงนอนอะไปนะลุงดับนะทูฟักเอนุฮี They knew that Jesus was the only way by which people could be saved. เจสุเป็นลำปิขัดไม่กะหิลำนักปิตันแกนุฮี And then looking in the 13th verse, it tells us that when the religious leaders saw the boldness of Peter and John, they perceived that they were uneducated and untrained men. เบียงนามากายเตนะฮิปีตาเลจอนเป็นอบังจิปมาฮิจาตะกาหางสนะฮิจาตะกาปัสยันอาดินดิงกิปุยามจิอาเอตุตักเจนะอามาเตสินนาละเนโลเสียมนาละเนโลปิลนาเนโลไอ้ยังเจสุโตอมคอมกินุยเจสุโตกิทัวกินุยจิเป็นมูฮี And they marveled because they had never seen men like this that had so much confidence in themselves because of the power of God. ปัสยันฟังเล่นนะตัวฮิจาตะกาอาหารสันนาวมูตักเจนะลำดังสมาโมย And then they realized that these men had surely been with Jesus. ฮิเตเปลมาเจสุโตกิคอลไงตักเวจิเป็นเตลตักกันเทวี Now, as believers, you and I have the same privilege that John and Peter had, and the power within us should be the same, and we should have confidence. ตัวมาบางเงินนังเล็กเกยงตัวนี้นะเจสุกุมปาโตไปซานะเจสุนี่นังเล็กอามาบางเงินฟังเล่นนะตุกิดิมินะหางสันตะกาดิงดิงแต่ยัง This is true because the power is not in us, it comes from God. ฮิบังฟังเล่นนะเป็นตัวบางอันหางสันตะกาดินงำนะเป็น
pasien kyang panang pai wang na hi The indwelling presence of God in our lives should give us power and confidence to go and do His work. wang len na din kip na ite pen pasien wang len na pasien kyang panang pai ai lam pen itel ding kisami Perhaps you think you cannot be as courageous as Peter and John were. Paul khate na ei pita le jo hang te bangin tua dan hang mom ding hiam chi khate ding hiam How can you develop such confidence in your life? abang chiranin tua banga han san na tua banga hi ngam na pen nei thei ding hiam I want to suggest 4 ways that you can have confidence in your life for God's work. tua bang John le pita te banga i han san tin ding ina nam li to en ding hiam First, you develop confidence because you know that God is your Heavenly Father. akhat na pasien pen nang ma pasien pan tung le tung abor pasien pen nang ma pasien ai ding kisami And not only that, He loves each of you and He loves me unconditionally. aman nang le ke yung i china chiang tan lo ma to chiang tan lo mong nei lo i na tong i thi chi te ma sak ding kisami Our confidence begins to grow by our knowing God in our lives. I lungwan na i han san na pen pasien i thei na tung to dung kal suan ding hi God is gracious and God is kind and tender and loving. pasien pen thunua min pasien pen thu mani na pasien pen I na hi hi But even more importantly, God is forgiving. a thu pi zola ya pasien I mo na teng mai sak hi He is also faithful to keep every promise that He has given us in His Word. pasien in ong kam chiam khem ban ban in khat khit khat ong tung sak ding hi God will never make a promise to you that He will not keep. pasien in mi te bang mo khilo na man a kam chiam te ban man tung sak de mi hing ten tun sak zo nge lo hi Realize that God is committed to acting on your behalf in every situation. pasien ete tang nin thung gen sak ding ete muna ma to pasien ete ang zang na ma thu teng gen ding hi Knowing Him helps you to have the assurance and the confidence for every situation that you face. nanun tang na mun khem pe wa pasien nang ngom pi ding hi chi jong thei You are very special in God's eye, pasien ari nang atuam gil bel hi te and each one of us are special to Him. ete mi mal khat jet pen iman phat na I hoi na pen pasien kyang atuam tek ai hi I want to relate to you a little story that I was told recently. tang ru ka dong gen noming On the front porch, a little girl was silent, alone, playing with her dolls. amai kwa la ma to no mai no khat om hi A salesman came up to the porch and saw the girl playing all by herself. ama pen ama kwa ma kimol lek lek le hi He smiled and said, "Little girl, naw pang no nuo aren't you lonesome playing by yourself?" nang go na kimol chim lo na hiam "No," she replied. ke chim jen keng chi "I'm not lonesome ke kwa ki jen keng e because I like me." ken ke ka nga hi chi See, the little girl had confidence that she was not alone. to no mai no pen ama go hi lo la ma man thei hi What a healthy attitude this little girl had about herself. to no mai no ina ama le ma kimu na bang chi da na hiam You know, often we wonder why God has made us the way we are. pasien na ete pen I bang che tang bo la hi hi We look around and we wish maybe we were somebody else. ikimi pa men le hang tua wudzel huwa wudzel ma to in om thei om kha thei ya I find myself always wishing that I could sing like Sani and Kempi. ke jong ya sangi kim pi te bang ina la san wa min amau bang un mo king But I can't even make a joyful noise unto the Lord. ke bel ong bo thei le ling ji mo A woman once said to her friend, no pi khatina alom nu ke bang ti yam chi le "I wish I were you. I wish that I were you." nang ni le uding chi mo khi And her friend said, "I would rather be what God chose me to be." ato lom nu na ke pen pasien ong bol dan u joing na chi I just want to be the most perfect person that God made me to be. pasien ong bol dan lian ni na ke hin wa ming For God has thought about me even before I was born.
pasien ina kai kapian makipan ong ngai sun ong gel kin zo hi God made me even when I was in the womb. pasien din naw busong kamlai pek nang ong bol kini And that is the most precious, grandest thing that God knew me so early in my life. pasien ina ate nu gil sung yom lai pek kakipan ong bol ong siam aman ihi ding dan ong bol khitsai manina to pen kalungdam pe ni We find several explanations about this in God's Word. hibang dan pasien kamal sunga ite ding tampe ta komi In Psalms chapter 139 and verse 17, it la says, te za la som tum le kwa som le sakina God says, "How precious are your thoughts to me, O God." The psalmist David was referring to God's thoughts about David's conception. to pao na ngai sun la te lam dang ma mahi chin dawi kumpi pan again hi God's thoughts were, he wove David in his mother's womb early in his life. David in chi ma bangin kanu gil so kam lai pa ka ki panin nang main ke nong bol khin zo hi That's one reason we should love God, because he deserves our praise and love and worship. tuai man na pasien ei te to bang ang bol ai man na pasien pe ni phat ding pasien to lung dam ko ding pen ei te na i ding thu khata hi In Psalms 139, verse 14, tang som le lina David declares to God, dawi kumpi ban bang chiam chile "I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works that my soul knows right well." to pa ka phat ding bam chile aman ke pe lam dang takina kanu gil sung parang bol hi Just think, God made me and he made you, and we were wonderfully made and fearfully made because he loved us so much. pasien tu lung dam ko ding nang lung dam na ko ken nong lung dam ko ding pasien inu te gil sung pan alam dang in atuam bil belang bol te hi You and I were not made for this world. It was not a mistake. I'm sorry God did not make a mistake for creating you and I for this world. pasien in tunin nang bol na pen bol khial hi pen bol khial kham hok ve chiom ngei lo hi All of us are God's special creation. pasien in nang pen atuam bil belang bol na hi Let's look at reason number 2 now, why you can be confident as Paul and Peter. ani na bang gen nom hiam chile You can develop confidence by meditating on God's Word. pasien kamal esimina nu kalson niya An excellent way to build your confidence is look at the ways that God has worked in the lives of others in the Scripture. lai siang tho sunga pasien mi te pasien mi zat te kalson jia tung to ni na ei te pen pasien han san na wang len na ong piak ni pen sin thei di yang You know, many Bible characters where God worked very powerfully in their lives and gave them confidence. pasien in lai siang tho sunga again mi te inun tak je le to te pen wang len na to kidim na to tung pan en sin thei yang And he can do this in each one of your lives as well. ei te mi mal khat chet ti na to bang in sin thei di yang He can do so in your life just by depending on him and asking him to empower you and give you confidence. Rồi mà nhìn tu ni na ai tên tu pao chỉ na ama kia chú nghen đi nga tua chú nghen là pasien ama avang lên na lệ ama hi thế na ông kal son pi đi hi. And he builds this confidence through his word, the Bible. Ai te lung won na ai te kham won ai te din kim na pen lai siang tho sim na to kal son đi yang. When you read the Bible, ask God to speak to your heart. Lai se no sim chegen tu pao ông tel sakin chỉ na chú nghen ma sa đi yang. And God will speak to you through the power of the Holy Spirit. Pasien in khas siang tho tung to ni na ala kamal pa ni nang ho pi tek tek đi. God promises us that if we read his word and meditate upon it, he will be faithful and just to give us our directions to live by. Pasien in kam chia ma ama ke thu nge nin lai se ro sim le hang inun tak je ding I khosak je ding I kal suan je ding ngil tek tek ding hi. It's important to have a quiet time and read God's word every day. Nisimina nang le pasien bek hun nazat ding nak pitan tu pi ding hi. So we need to find a quiet place where we can read God's word and spend time with him daily. Gam dai namun khat jongin la
nisimin topa pasien to hun jang komin And God will honor that. pasien in chupang pingyat di hi Yes, you guessed it. The third way to build confidence is by drawing nearer to God in your prayers. athum na gen nomina thungen na to kalson na hi You know, too many times we go to God and we ask for things because we have needs in our life. pasien ke pai tak chen na thungen na nga to pen ikisap khem pe ngen ya But we should spend as much time thanking God for His blessings and what He's already done for us as we do asking for new things. khat ve yong piak sa thupa te ngai sun khalovina ide be omai mani na thu angen hi khayang You can't develop confidence in God by praying on the run or praying when you're doing something else. pasien ke thungen na lo to na ud bang na sep na to khan to na bang ti dia han san na teng nei ngei lo di ya So you must spend time listening to God. pasien to ki thua ding pasien to ki ho nya ding yang Sometimes we just need to sit quietly and listen to what God has to say to each one of us. pasien to hun pha nga dia nga adai na muna pai dia nga pasien bang gen hiam china ama o ngai di yang Sometimes we have difficulties and you say, well, God, this can never turn out right. hi pen hak sai na pasien in bang chi se bok niam thei keng chi thei yang And there are times when we need to get on our face before God and ask Him to forgive us for what we don't do. toy man na ingai sut khel na yup khel na te pasien ke pulak di yang Confess to God that if He doesn't intervene in your situation, we just can't get through it. toy man na imo na te pulak ni hele ingai sut khel na te pulak ni hele tua tung to na man ama de na bang kal son pi di hi We all face situations where we just cannot do it on our own. We have to have the help of God. ei te nun tang na ei de bang ni kal son thi na om het lo wa ai zo pasien hu na to i kal son i gwal zo ding tampi ta ko But if you have complete confidence that God can help you in that situation, He will do it. toy man na to pa tu nga yup na ngai na amai thungen na to ma to kal son he le i gwal zo na inun tang na kal son na nak pita na ong kal son pi But God does not always work in our timing. He sometimes works in His own timing. khat ve pasien na ei de hu na ang pai thei ma ai zo na atam zo pen ama timing ma to ama hu na nong pai zo hi But when you lay your heartfelt feelings before God, He will talk to you and He will intervene in your issues, your problems. khat ve lung khamin mang bang in nam tak chen pasien nang ho pi ding hi Recall what you know about God and confess your weaknesses and what you don't know and do. pasien kianga na thailo na lim tak genin na hi lo nai thailo na ma to nang ma ai thailo nai na lim tak pulak zoin God has never failed you and He will continue to not do that. pasien in nang pe ma khat ve bek ong nial nge lo dinga among tung lo in ong koi mok lo ding hi If you have sincerely prayed, when you get off your knees, you will have confidence that God is going to take care of it. toy man na khuk din in to pa tu nga lung sim tak pi to thu nang en nang le pasien in hong dong nya ding hi Because you'll be able to see the situation from God's perspective and not your own. toy man in pasien in bang de hiam china amai de na ingai su thei yong ki sam So it's very important to spend time in prayer with God every day and sometimes many times during the day. pasien to hun phai nga ding adia kin sun hun sungina jing sang zo hoi pen ma to ai jon sun hun khat be te pasien to hun phai nga ding pen na pitan thu pi hi I saw a survey recently about American Christians, and it said that American Christians spend less than 5 minutes a day in prayer. america gama tapi do te na lai sunga kasim kha kina ni khatin minute nga sa nga tam zo het lo pasien to hun jang kho mu hi chi pen ki kel hi We can never get to know God if we only spend 5 minutes a day talking to Him. minute nga khong pasien to hun jat jeo to pasien lung tuak ngei lo ding pasien lung sim thei ngei lo ding Can you imagine only talking to your husband or wife or your children 5 minutes a day? na in kwan pi te na nu na pa na sang ngam khat pe to ni khata minute nga tak jong ki ho lo ring ama dai khe pe thei ning chi bang am thei ni ya
Now, I saw in some of your eyes that that might be a blessing. Paul khát tên ấy thì mà tầm mô trên ngày xuân hiệu thế. But remember, God wants to hear from you very often. Phó kinh passion nắng mà cầm tét tét nắng mà nắc kiểu đến lùng gul mà hi. Now, the fourth way that you can build confidence in your life is to keep your eyes focused on God. Alina passion na te passion ban te passion I hi na pe ma na ngai sud ding na lungel ding pen thupi ma ding hi alina. Did you know that God wants to have a part of everything in your life? Not just the little things, but all of your life. All the things that you do, God wants to be a part of that. Passionin nanun tang na sep na aneu itale agol itale nanun tang na sep na hepo passionin thei noami passion to nakikup ding passion lungol hi. There is nothing that can shake the confidence of one who is completely focused on God. One more time. Nothing can shake the confidence of one that's completely focusing on God at all times. Passion adinga nakipiang na passion adinga amai na te na lungol na vala mo to na lungom na din nang tuan lo no. After being criticized, beaten, shipwrecked, imprisoned, and left for dead, Paul confessed in Philippians 4:13 his faith in God. Philippian lian el som le tum na pasianina Paulina sa nai jong in tembo sian nai jong in gen sian nai jong in tuam tampi tak kathua hi. That is one of my favorite verses as well. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tua teng khem po thua ki tak chiang ina atang som lu ko nai mu ma bangin na khem pe to pahan na to kahi thei china na pula khi. You see, Paul knew Christ personally, and he knew that God or Jesus could strengthen him. Paul ina pasien pen theina umina Jesus mama to ki mai to ai. He knew if Jesus Christ could defeat sin and death and rise from the grave, that he could do anything that Paul needed in his life. Jesus na misi te tho sang na mi china te dam sang na jong Paul in thei umi. And there's nothing that each of us face that God cannot overcome. Ei te khem po nong tua yum nang le Paul ma bangin mo tua yum nang le ei te ikal suan na dena chi bam lung muang taka ikal suan ti di ngai hi. And the good news is that each one of you and myself can know God as deeply and personally as Paul did. A thupi pen pena ei te mi mal khat chiat ke a kipan ivek pina pasian pe a thuk zo a tel zo na a thei ding te hi. Every one of us has the privilege of waking up every morning and saying, "Thank you, Father, for dwelling in me." Jing sang I tho sialen to pa lung dam nge china lung nam ko thei ding te hiang. Thank you, God, for your unconditional love. To pa I namong nei lo nong in na hangin lung daming cha ko thei ding te hiang. And for faithfully keeping your promises in me. Na kam chiam te ke sunga aban ban long tan tun sam man jong kalung dami china lung dam ko ding te hiang. I know that with you I can overcome any obstacle. Ei te pen I maya ong dal tan thei khem to akan tan zo te hi lam thei ding hiang phok ding hiang. Because you are with me every hour, every minute of the day. To pa toy manin nang ma ni sim nai sim nongom manin to ten khem pe ken ka zo thei hi china uyup ding ki sam hi. However, you have to believe that he is who he says he is. Pasien pen again ma bangin ama ahi bang man pasien chi pen yup ding a thupi hi. And that he will do what he says he will do. Pasien sen ninga chi te sen ding chi yup kul hi. If you're willing to make that choice, you can walk confidently no matter what. Tuai manina ei te pen lung muang tak kham muang takin ei Jesus hang kim muang takin mo kal suan thei ding hiang. And like Peter and John, when people see your boldness, they will marvel and realize that the only explanation is
that you have been with Jesus. Peter le John te ahan san na amu tak te mi piten mi dang ten bang chi hiam chi le o amau Jesus to am khom nge khinu ye chi na amu tua pen tu pi ma ma hi. I want each one of you to look at your neighbor and say, Jesus will give me the confidence I need. Na veng te kyang mo na gen na ki gen na ki no se tu la Jesus nang han san nang pe ni chi na ki no se tu wo. Jesus will give me all the confidence I need. Jesus han san nang pe ni. See, we can all have confidence by following these four simple faithful measures. Han san na chi tak na pen tua kal li igen teng tung to ni na nga the ni yang chin kalamen hi. See, if you spend time in God's Word, focusing on Him, Pasien kamal nisimina simina ama mangai sunina and you meditate on His Word, ama kamal ilung simsunga lungai ngai lehang you spend time in prayer and talking to God, thunge ni na pasien to ki ho lehang and by spending time on your knees with Him, khuk din in to pa to hun nuam sang khom lehang and by focusing on God at all times, pasien bek mission kal son lehang you can be very confident in your life with God. pasien adin hang san tak na kal son the di yang. You know, I can base my whole belief in God or my whole gospel message on 4 words. To ni na to igen khem pen mal li na ka gen nuam hi. And those 4 words are, Jesus died for me. Mal li teng pen Jesus ke tang in si mal li mo. And if we believe that, we can have all the confidence we need to walk with God each day. Tua yum nak le hang san takin Peter le John tema bangin kal suan di hiang. That concludes message 1. That's message 1. Tua pen ituil na na kha nai pan lai hi. Now, do we want to do message 2 or take a short break before message 2? Aba nei kal suan lai di hiam. Yes. They want to take a short break? Can we take 10 minutes and then come No, back? we go ahead. Keep going? Okay. I just wanted to be fair. You're going to get... Jun ta hun hun ong piak som ei. Pesak ke ni mo. So you just want to get it through early, huh? Okay, the second message is about evangelism. Ani na pen pasien thu pula khian na pasien na sep khian na ke nom yang. Evangelism happens to be my heartbeat. Hi pasien thu pula khian na pen kalung tang kisai na ahi ku ding hi. You know, in our church, we have a motto. The motto is, if you have a purpose, if you have a heartbeat or a pulse, you have a purpose. Kapol piwa ko e abang kilap to kum hiven mo. Tua na na ma moto ni to pen mangyam chile. Na siya kisan lai teng mo ya chiang na lung tang kisan lai teng pen mission pasien na sem ding hi chi hi. So I think I see everybody here, everyone's breathing, aren't they? Everyone's breathing? Okay. If you're breathing, then you're an evangelist for God. Na hui na ding nang le nang pen pasien na ding anung tai kin ta te. Amen. Have you heard that thing called the Great Commission? Sol pinai sang hiam. In Matthew 28, verses 19 and 20, God commands us as Christians to go out and do His work by spreading the gospel throughout the world. Ma te som ni le giat som le kwa som ni na no te ba koi koi la. Ma to pasien thu lung dam na thu na ge nun chi pen zang ei tek di hiam. See, God sent all of you to be missionaries in America.
pasien no te kepu pen America ding na missionary vi veng suata hi. You're American missionaries, all of you. America di missionary vi ve na hi tao hi. And if you look at the conditions in America today, we need missionaries, don't we? America nun tak ja le hang missionary te kisam ma ki ta hiang. So God commands each one of us to be missionaries and to do evangelism. Pasien in nang le ke pen ama kamal pulang ding lung nam na thu gen ding na ong jang nom loi hi. Each one of us should have an urgency about sharing Jesus with other people. Eite na pasien gup khen na Jesus gup khen na pen iki mi kianga mi kang te kianga mo e ya di mi kang te again ding ki sabi. Because we don't know how long we have before Jesus comes back. Un bang tan ne la yam chi thei non loi man na again ding na pidan tu pi hi. He can come at any time. And we need to be ready, but we need to be telling others how they can be ready. Jesus ong pai bai ta de man ong pai di hun thei loi man na imi ikianga te kiang again komin e pen alak to na akiging sam di hiang. So we need to spread this urgency of sharing the gospel with other people. Mi khem pe tunga hi lungdam na thu gen di hiang. You know, one of the things that I've found in my experience, one of the hardest things for Christians to do is to get into an evangelistic discussion with someone. Kanun ta na sunga bai ka sakhet lo khat pen bangyam chile mi khat to pasien thu ki kum ding lungdam na thu gen ding pen bai het lo hi. I know I used to go out and visit all the time. On Tuesday night, we would go out and visit people all over the Tulsa area. Ni pizo ni tak tai na hi Tulsa ko sunga mun tom pai na pasien thu gen nin pai hi hi. And when we would get into a home, we talk about grandkids and sports and the condition of the United States, but it was hard to talk about Jesus. Min ma ka pai tak chana atu te khong igen nuam ma to sakol khong bong khong ai non chi bang igen nuam na pin gup na tu lung dam na tu gen ni pen ba het lo bo hi. So sometimes it's not real easy to tell people that they need Jesus in their life. Khat ve nang Jesus ki sam ve to va chi giap ding jong ba het lo. In America, people don't have a need like in some other countries. Ya America pen kisap nei lo vi ve mun dang gam dang bang hi lo na ma to ya kisap nei lo vi ve iman ni na bai pa het lo hi. Many successful Americans think they don't need God. They've done it all by themselves. America mi hau te pen a tam zo pasien jong kisam lo ade ikhen po nei mo ko hi. I've had people tell me I'm a self-made man or woman. I'm very successful. I've made a lot of money. I don't need your God. Ken sum ki sabza sum tampi tang nei mo ki nga han chiami nga hi thei mo kin pasien ka ki sab lon nam khol ke ya chi tampi tak ni. So what I want to do today is share with you some very simple tools that will help you get into that salvation discussion. Toy man na mi kang te kyang pai chiang ilo mi gwal te khat ke pai chena bang chiranin gup na thu gen ni yam chi tom ki kum nam la hiang. People will see them and they'll say, "What is that?" Because it looks a little different. Mi nong mu tak chen ma to bangai tam mo cha alungi mo ding khat pen ki sami. And that will allow you to talk to them about what that item is and explain that it talks about Jesus and them getting Jesus in their hearts. Ama ngai sun ama mu na alam dang do khat nang nei ding na to pen bangai ya cha ma alungi mo lai ta ka nang na te chi pang ni ma to gum na thu gen thi te. Now, you don't have to be a Bible scholar or a preacher to tell people about Jesus. Jesus lungdam na thu gen na din na la siru sang ka kul lo wa pasta nong sep kul tek tek lo. In a lot of our Baptist churches, we expect the pastor and his staff to do all the witnessing to lost people. Ei tui pum te na dia kin pasta te sia te I na sep ding hi chi kha te yang. But I got news for you. It's not Pastor Mong's job. It's your job to be telling people about Jesus. Isia te be ki sepilo na hi pen mikim mi sep ding hi. He can prepare you to do that, but you have to go and do it yourself. Sia te na nagen da ning ong pulang ding a ten da nong pe ding a ma to tung ton nang gen son the hi te. How many of you know someone that does not know Jesus as personal Savior?
I think we all know someone, right? Giêsu sang từng ai na tua gen pen. It might be a neighbor or a workmate or somebody in your classes at school, but we all know someone that's lost. Giêsu cùng nam to ai kha nai jong in ina sem nai jong again khang ei yom yam a chi rồi sorry. Ho tong lam leo chin mo. One she share with a classmate. See, it doesn't matter what you use to tell people about Jesus, but it's important that you share Jesus. Hi pen siam chi bang hi lo na a hun ngak chi lo na igen ding thu I hi ding I sep ding thu hi. You might like to use your Bible or a tract or Bible verses you've memorized. There's all kinds of ways. Your personal testimony is one of the main things, what he means to you, and you can share that with other people. Lai sen ru tung to nai jong in to chang lai ki hom lai dal te tung to nai jong chi bang ai jong ina atu pi pe pe na nang I nun tak zia te chi na pan na to pasien kamal pa de lungdam na thu pula te te. See, God's not looking for people that have memorized the Bible or knows God's Word. He's looking for people that are very dedicated to go out and share. Lai se ru tam pi tang lon nga nai jong the na to pasien in nang to ba gen in ong lam ni lo wa nang ma to na lung sim khem pe to pasien uma na gen he ding lung de zo hi. God is looking for availability, for you being available to do His work. Pasien in ama ding nang nakipiang na siam na hilo nakipiang na nakpitan hi. It doesn't matter what you use, just it matters to do something to share Jesus. Na siam bang banga pasien kamal pulang lungdam na thuna gen pen to pe thupi pe na hi. Now, these tools I call simply sharing Jesus. Tu ai gen teng pen bel Jesu tang thu Jesu thu pen mi kyang a gen ding I. Tu ai de na hi. God's missionary heart for people, it's very evident from the Bible, from Genesis to Revelation. Pian chil panina mangmuna chiang isim takte pasianin ama thuma ain na thu gum na thuma again ding ong de na to lai chi ro ki geli chi ong imu hi. It is clear that the commission that God gave us was something that was very important to Him. Pasianin sol pinang piak pen aman thu pia sak ma lungdam na thu ge nun chi pen aman thu pia sak pe da hi. In Mark 16:15, it says to go into all the world and preach the good news to all creation. Mark som leguk som lengana sunga leitung mun to no payun la lungdam na thu ge nun. That commission is for all believers. Hi pen thu mi khem pe sep ding ai. God was not talking to seminary graduates. He was not talking to pastors specifically. He was talking to every saint that believes in Him. La jiru sangka te pasien na sem de te un bi ta ki pe te chi bang hi jen lo na thu mi khem pe sep ding ang pe ka hi. He passed on that mission to each one of us that believe in Him. Ei te tunga aban ba nang tung sukhia ama khem pe sep ding thu hi. You know, if you look in the Bible, God didn't use presidents of corporations. He didn't use presidents of seminaries or seminary graduates. He used common people like us. Pasien na nandin mun to nang jang lo wa nang ma nang mi mal pen na kiap na tung to nang jang zo hi. So I'm commissioned to go into the world and spread the gospel, and each one of you have that same commission. Ken lungdam na thu ka gen koi ma bang no te jong to bang ma gen koi pasien de hi. And the good thing is you can do it right here where you are. Hitaka atupia mato nang hitaka ki pan thei te na mi te la ki pan thei. I go to Africa and train African pastors, and I go to Cuba and train Christian leaders in Cuba. Africa jong in Cuba jong na ba pai na ken pasien na sem te tunga ten tan pia na to bang ka sem hi. Because my personal goal is to help as many people go to heaven as possible. Toy man ke ngai sun na pen ke I tu pen mi tam pi tang kum na nga van tunga tun ning kalungul pen hi. My personal belief is when we get to heaven, God's going to ask you two questions. Van tun chiang thuni bek pasien dong ding a. He's going to say, did you accept my son
Jesus Christ, accept the gift of salvation He bought for you on the cross? Jesu kum na thu na sang yam chile. And the other question is, how many people did you bring to heaven with you? Mi bang za nong ton pi yam chi hi thu ni bang dong ding hi. See, when I get to heaven, I hope there's a big, long line of people that says, you had some part in me coming to heaven. Van tung atun chiang na mi tam pi taki kwal dia tua te la kan na nga por khatom di chi pen ke tua azanuam ka hi. And I want each one of you to have that same long line saying, you're the reason that I'm here. Toy man na e te lak ma ma pan ki panina e nangi taka nam pen mo ke hang a hi mo to ke hang na nang ban kam tung te nang hang na ke ban kam tung hi ve ngo ong chi ding mi ki sam hi. And that's the most important thing in life, is to share God or Jesus with other people. Inun ta na tupi pen penin Jesu nang iti cha mi tung ai gen ni pen na pitan tupi hi. Now, the first tool I want to share with you is something called the Evangelicube. Evangelicube. What's that? The first tool I want to share with them to share their faith. Okay. Tua again masak teng pen pasien kamal pasien lungdam na tugen na mato lungdam na tugen na hi. How many have heard about the Evangelicube or seen one of the Evangelicubes? We are not familiar with that. All right, okay. Got some newbies here, some new people. Yeah. Okay, well, I want to show this to you, and the good news is that I'm going to give you one to use in your witnessing. Tuni na te chi khat mata te chi khat tong pasien tungen nuaming. The Evangelicube has a message that's presented in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 through 5. Korintu masalian som lenga aneu khat panina nga chiang. This is the basis of the Evangelicube. The 4 key points are that Christ died for you. Khazi pen na nga dingin na ong si hi. Secondly, He was buried. Ani na ma ki phumina. Thirdly, He arose from the grave. Atum na han panin thoki ka. And fourthly, He appeared for a short time and then ascended into heaven. Alina pe nama. So in short, Christ's death, burial, and resurrection to pay for our sins is the gospel or the good news of Jesus. Tua pen lungdam na thui chi ai asina akivui na atoking na van tungkana. Now you remember I said the 2 most challenging aspects of evangelism is that, first of all, initiating the evangelistic discussion, to initiate the discussion about Jesus. Jesu thui again tak chiang na kitop di again di pen namni amasana again nomiang. And the second one is to confront a person with the necessity that they have to know Jesus as Savior. Oh, amasa pen na Jesu si hi meto. Jesu to bang sem hi chi na khat na ani na amai ong tu piak te ama talking na genom ding hiang. See, we must not only give people information about Jesus, but tell them how they can accept Him as their personal Savior. Amasan Jesu na mauten bang sema Jesu kumpa to pan bang san te di yam chi pen again ni kisam. Now, if we go down a little closer, then I'll demonstrate the Evangelicube to them. Can we go down on the floor and do that? What is this one? Yeah. Okay. I'll use this microphone so I can use my hands as well, but Lungdam na tu bang chigen niyam chi nei mo kai mato. The Evangelicube was developed by some friends of mine in Franklin, Tennessee. Tennessee pan kalom pa na hibang da na gup na tu lungdam na tu gen ding
อาดานองฮิลี They had prayed to God and asked Him to give them a simple tool that could be used for even little children, could be used all over the world to help eliminate the language barrier. ปัสเซียนแค่ถุงเงินนี่นะโต๊ะป่าอาเซียงทงเป็นลักกิเตลไปเป็นนินบางจิเกนทีเดียวก็จะช่วงเงินจุดตักเจียนะฮิจะดิ้งเป็นนาวปังเตรินจงหอยกอลเตรินเตลแบบนี้นะฮิมุขยาวฮิปัสเซียน And God answered their prayer. My friend Casey woke up in the middle of the night and God gave him a vision of this. ล้อมป่าเคซีจานกิมจานคำปัสเซียนนี่นะผงนี่นะฮิบังฮีจีนะอะไรช่วยฮี And he got out of bed and started sketching out the scenes that God was showing him. ปัสเซียนจานกิมจานคำมันอะไรช่วยฮีไม่ต้อง So the cube has 6 scenes on it. ที่เป็นหมายกุกมั้ง 6 pictures. It has six pictures on it. ลิมกุกพายจี And they tell the gospel story. ตัวนี้นะเยซูกุบเขียนนะอบานแกนี่ And then there's one last scene that's the follow-up for a new Christian. อะต้มนะแต่ปีโดนุนตางนะบางจีนุนตางริงจีต่อคุพี So I'm going to go through the Evangel Cube just like I would with a lost person. ตัวนี้นะตัวนะแกน้องหลักดีฮี There's nothing magic. It's just paper and glue. ที่เป็นมิดเพียที่ฉันโลหีไม่ต้องมิดเพียเลยโลหีลายดาวกิบอลต่อมิเจ้าเลย In Africa, the kids call it Jerry's Magic Box. Jerry's Magic Box อามาเจอรี่เวนโมเจอรี่มิดเพียลจิวฮีจะเฟรกัดเต็น So I'm going to go through and explain it to you. ตัวหนังหลักดีฮี This side of the cube represents God in heaven. ว่าลำปังเป็นปัสเซียนบ้านตุ้งปัสเซียนมีจิแกนี่ We know that God loves us very much. ปัสเซียนไอเตียงฮีที่จิตีตะคี The Bible says He even created us in His own image. ปัสเซียนอามาลิมเลเมลสุนงบอลีจิ So that's how much God loves you and me. ตัวหางเงินปัสเซียนไอเตียปังซาตังอีเทียม What's one of the first songs you learned as a child? หลานเทมสักเป็นบางไอ้ตัมโมนั่นแนวไรนะ Now I told you I can't sing, but it goes like this. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. So see, that's good enough. So see, we know that God is love and cares for us very much. ตัวลาเป็นอากวมาปุ่นอินเนวากิปนิเทลาฮีฮี On this side, you see, this represents man and woman. อเวลามาเป็นมีเตอะไรกะฮีฮีมี And the darkness or the black represents the sin in our life. อนุงาผมเป็นอิโมนาองหลักสักฮี You know, the Bible says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." มีเข้มเปลมาว่าปัสเซียนไม้พังอะไรดิ้งกิเสียฮีลาจินนจีฮี You know, I like to ask the boys and girls, "What is a sin?" บางโมนาไว้จีเป็นบางเฮียมจีลงหัวมิง And they will say, "Sin is stealing or being mean to someone or telling a lie." จวบพวนาไอ้เกลมีของสิมโมนาเตเป็นโมนาฮีจีนังดองด้วยนาปังเตดองเลหัง But I ask them, "How about not minding your parents, not being a good boy or girl?" ไอ้เตจงนูเตปาเตมานะกิโลเทมาต่อ Or maybe it's something that God told you to do, but you refuse to do it. แต่เจ้าหนูเตปาเตมาจงปัสเซียนฮีดิ้งก็จีเป็นฮีโลตัวจง So there are sins that we commit, and there are sins that we do not do or omit. โมนาจีเป็นอีบอลโมนาจงก็มีนะบอลโลดิ้งจีจงมาต่อตัวจงมี And I work in prison ministry, so there's bad sins that sends you to prison. ทงอาจงมินิสทรีขัดกันเนี่ยตัวตะกะทงอาจงเป็นมีเขียลเต็มทงอาเกียหมอขี้ So you see, we are separated from God because of the sin in our life. โมนาหางินปัสเซียนตัวกิเข็นนานมูฮีกิกาขี้ And because we could not get to God, God came to us in the person of Jesus Christ. โมนาเลปัสเซียนน้ำคอมเทลมันอากิเข็นตักเตอีกิเข็นตักเจนะเยซูคริสต์ลิมงสวกป่าเนี่ยนี่เยซูนงตันขี้ There's a verse in the Bible I'm sure you all know.
John 3:16 that says, "For God so loved the world." Young man, young man, would you like to say that verse for us? I bet this young man can say it for us, I bet. Yes. What does that verse say? John 3:16, God so loved the world that he gives only begotten Son, and those who believe in him will not perish and have an everlasting life. John 3:16. Amen. Amen. See, God loved us so much that he let Jesus die that terrible death on the cross. They drove nails in his hands and his feet. They put a crown of thorns on his head. And that was not enough. They even ran a spear in his side to drain the liquids out of his body. But you know what? That's how much God loved you and how much he loves me, to let his own Son take our sins upon himself. After Jesus died on the cross, they took him down off the cross and they put him in a tomb. And that tomb had guards on each side and had a big stone sealing the tomb. You know, Jesus had been saying that I will rise in 3 days from the grave. And his own disciples did not understand that. I think another reason that they sealed him in the tomb, they were afraid that his followers might come take his body. And they would continue to worship him. You know, we have many people all over the world that worship dead gods today. But Jesus, God, is the only true living God, because he rose from the grave just like he said he would, victoriously. Amen. 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 And we celebrate that resurrection each year. We call it Easter. is the Sunday After Jesus spent several days here on earth with his disciples and followers, he ascended into heaven at the right hand of God where he is today. So you see, the cross is the only way we can get to heaven. I like to call that, the cross is the bridge to heaven. And there's nothing we can do to earn or deserve heaven. The Bible says, "For by grace are you saved through faith, and that not of ourselves, it's the gift of God." You see, when I was a 12-year-old boy in South Oklahoma, at Whitefield, Oklahoma, I reached out my hand to God like a beggar. And I said, "God, I don't deserve your gift of eternal life. I don't have any money to buy heaven. I haven't been a good enough boy to deserve heaven. But I believe Jesus died for me. And I want to receive your gift of eternal life because of that by faith."
So you see, Jesus is represented here. Jesus is reaching down his nail-scarred hand to you and I. Jesus a khut tong len chi pen hitaka imu ma bangin tuat ken nong to ma. And he says, when you die, I want you to come to heaven and be with me and God, my Father. Jesus van gum na nga khem pe van tu tun chiang pasien ni khut teng len di. I don't want anyone to go to hell because that's a bad place. An nuai a pen heli na mi kwa ma pai ding I hun lo pen namuna hi. We don't like to talk about hell because it's so bad, but the book of Revelations discusses how bad it really is. Hell tang tu pen mangmuna sunga ele chin tampi tang muri te to pen gen nom lo yang. So the question that I'm asking you now is really coming from God. This is God's question to you. Would you like to receive that gift of eternal life which Jesus bought for you on the cross? Toy manina tunina kongdon nop tuina Jesus kumpato pan sangin van kam tung nom yam to pen dot nalian pi. I'd like for each one here today to bow your head right now. Ilute kunina imite sin to pa tung kia pina kongdon nop tuom hi. I don't want to miss this opportunity. If there's anyone here that has not received Jesus as your personal Savior, tunina Jesus kumpato pa asang thei nai lo khat pe yom khayam tunina nang ma le pasien na kewin la na khutong lam towin thunge sang nom kahi. Please signify your acceptance of Jesus by raising your hand in the air. Jesus kumpato pan sang nom maing na chile na khutong lam towin tuni hunoi ai hi. I see that hand. Anyone else? Khut kamu hi lungdame dangum la hia. Anyone else? I see one hand. Anyone else? Adang yom la hiam happy na to na khutong lamun Jesus kumpato pan sang na san ke tuni hunoi pe na hi ung sangin. It's worth it all. I see a couple more hands. Khut ong lam la yun. Another hand. Ong lam la yun. Okay. I'd like for you all to look up here at me now. Receiving Jesus as your personal Savior is something that's very easy. I can lead us in a prayer, and you can tell God that you want to receive Jesus as your personal Savior. I tell you what, let's each one of us repeat the prayer so those four that raise their hand will not be embarrassed or feel embarrassment. Isang gamteli na khutla may manina nakpitan lungdamang toy manina ivekina tungan nang zuyun. So let's all pray this prayer. I will say it one sentence at a time and you repeat after me, okay? Katibang bang an kunuang zuyun happy na to. Dear God in heaven, dear God in heaven, I want to receive you as my personal Savior. I ask you to forgive all my sins and come into my life right now. I accept what Jesus did on the cross for me. I will do my best to live for you. I will find a church pastor and tell him the decision I've made. And I will ask him about baptism, because that is the first step of obedience as a new Christian. Thank you, God, for saving me. Amen. Those of you who raised your hand, I hope you will talk to your pastor and let him know of your decision. And it's important for him to guide you through that, and that he'll talk to you about baptism and what that means. Denali khut lam tengna pasien sol na hi kalma sa pen tuipum na tua nau tule siapa tu na kimun tu ko sia te tong kimun la tuipum na rin tentan ki pian mo tuipum na rin gel sok pa di yang si pulang no mnge lu na me. Before we give you your Evangel Cube, I want to point out how simple it is. It's made for even dummies like me. Hi pen kitel ma ma hi chi ma to ai ke banga lung sim mol ten long tel thei ma ma hi chi se le ma. You thought I was pretty smart, didn't you?
If you look on, when I give it out, you'll notice there are arrows at the top telling you which way to open the cube. Ita ka singlam te lai jang thal to ki pia mo number that ki gel pai. So the first arrows go left and right, so you open it like this. Tua thal pen ai chi tua nga lia nei ve to pen. And then the arrows Hong pa ding. the arrows go left and right again, so you open it like this. Ita ka jong thal tang ma to na ki pia lew lew. To bang ma hong lew lew ding. And make sure you go like, don't have the men standing on their heads. Have it like this. Make sure they're not on their heads. A thal tang to number jong ki gel number ale la mi lo ding ma to. So the arrows go left and right again, so you just fold it towards you like that. Tua bang na khat bei bal lew lew ding mo. And then the arrows go up and down, so you just fold it towards you again like this. A thal tang pen a tung len noi ko kai chang a. To bang na zal suk lew lew ding. And then they go left and right, so you open it towards you. You're always turning it towards yourself. And you have heaven and hell. Thal tang zui aban man zui lew lew le ha namban nga nai ta mo hitaka hell atunga ban tung tikala jesu to khut kilet na. And they go up and down, so you just fold it back towards you again. And then you turn it 180 degrees over, and you have the follow-up for new Christian. Tua teng na tun hitak te thum vei me to hi kik le chin lum let to le chin tapi do nun tang na Christian nun tang na ding ngom lew le. Point to the heart and say, now that you've accepted Jesus, He's given you a new heart for Him. Alai janga pen lung tang ina jesu gum pa to pa na san na lung tang hi hi. The man on his knees means prayer. You need to pray and talk to God. Ya khong din pen thung en nai na pasien to thung en na to ki ho ding yang chi nai. And the Bible is God's holy word. They need to study His word. Pasien kamal la chen do sim ding. And then the clasped hands, you notice that one is dark, one is light. That means Jesus is no respecter of persons. He loves us no matter what our skin color. Ya khut kilet na khat pen ngo wina khat pen vom mina to ade nain bang yam chile mi khem pe jesu na mi vom mi kang de dan lo hi chi na hi. But it also means fellowship. We need to go to church and worship together. Hi na pasien biang na pasien mi te to pasien be khom ding ki thua khom ding chi na zong hi hi. Because there is strength in worshiping as a group and believers together. Khoma pasien phatai kalson khop te thahan na pan pe khi. And our good pastor delivers a word from God for us to have each week. Ni pi ni simna se te thugen na jong ingai nai na I than na hi. And the cross on the world means now that you have Jesus in your heart, you are now an evangelist or disciple for Him. Singlam te na bangin sagyam chile nang gum na san ma bangin gum na sang ding mi na gen khiat ding pen gen lew lew hi. So you think you can do it now? Hi nei thei ding hiam. Very simple, right? Okay, we're going to pass them out, and then we're going to give a test. I'm not sure how many people are here. I'm not sure how many people we have here. I think we have about 150 plus cubes. So let's first give a couple to each family, and then we'll see where we go from there. Iteng piak som wi ta ve lom ten le som piak som ina. Za le som nga kong po chi mo. Toy man ina to za le som nga pen ain kwan in na na sang phutun la. Mi khat te khat ta ri lo ina ain kwan na sang phol le chin toy ina. In kwan chi te mi mal te jong in kwan khat mo. Ko in kwan mang li chi leng khat be ki pot di chi da ne. Wa I lan khat na la chi bang le nong kai di te mo. Ông bên nom nghe tùy ấy, lấy sống buộc lại ấy,คุณเป็นนักต้องมองดีนี่กว่าเลย It's a value. I want as many families to have one as possible. So if we start out with 2 per family, and then if we have enough more than that, we'll give out more. Kitchen level, keep your bell line, kitchen now, more. And we can always get more when we need to. Well,
We are so thankful for that. Simple but effective. When you get your cubes, take them out of the box. And I think นั่นล่ะเปียวเจ้านั่นน่ะห้องแค่เปล่าแล้วจินหม้อยังหลักหมอมเย่ I think some of them are wrapped in plastic, so take the plastic off, and we'll pass the box to put the trash in. นั่นน่ะห้องแล้วจินมั้ยต่อน่ะห้องแค่เปล่าโว้ Now, when you open your box, you'll notice there's an instruction sheet like this. อาบงห้องแค่แล้วจินน่ะสุงาลายขันนักกิจยาเป็นวันลิงมั้ยต่อตัวลายเป็นนี่น่ะบังจีเลี้ยงบังจีบอกเลี้ยงจีเงินนี่ On one side is English and one side is Spanish. อลังคตะเป็น Spanish เบเนเตหลายหม้ออลังคตะมังลายต่อ How many of you speak Spanish? Not really. So you'll probably use the English side. We don't have it in Zomi yet, but we're working on that. มังลายเป็นนะสิมแล้วจินโซมีเป็นต้องทุลายตะกบอลลายตะกุย The sheet shows you some verses you can say about each picture, and also some other words you can say. ตัวลายดัลสุงเป็นลายเสโรกำมัลทรงแกนี่ใช่ไหมแต่ลายเสโรต่างทรงนำดีงี้ But the main thing, I want you to say what you feel comfortable saying. Use your own verses or your personal testimony. ทุปีเป็นนะนังนักเสียมานังเสียมเป็นต้นนักเรียนดิ้งนักพิจารณาทุปีฮี I want you to tailor your presentation. Not yet. I want you to tailor your presentation where you feel comfortable sharing with the Evangelism. ที่เป็นไอ้ขันเลขัดกิเกนแรงมั้งอีกิสินนายนะขันเลขัดอินไอโซนจีบังกิเกนดินตัวอีเสียมเป็นต้นมั้งแต่หนุ่มประเทศว่างมั้งนักกิเกนดินนักเสียมเป็นต้นมีเกียงกิเกนซ้อนดี We got a few more. Who did not get one that would like to have one? อเดเบอเดเบเต้คุณนลามบูเปลี่ยนเจ้ว่าตั้งแต่ตรงกิสเมลไลซ์อ๋อไอ้เป่าตัวเป่าลูกวีเว We're in the middle one and over there about 2, 3. You have some more? Is that all? If you didn't get one, give your name to the pastor and we'll get you one, okay? So if you'll give them, they'll give your name, their name to you, and then I'll get that list. ผมหลายมั้งได้ Yeah, up there in the media group, yes. Okay? That's all? Okay, if you will give your name to the pastor, we'll be sure to get you one, okay? อันใดหลายเต้นอ่ะเกี่ยงกันน่ะมีน้องไปแล้วจินมั้งอาจิดานี่ Okay, I have trained Kempe quite well. She's trained people several times, so I'm gonna let her go through it one time with them, okay? This is my Professor Kempe. กิมปีน่ะไอ้เป่าตัวมั้งกิมปีน่ะไอ้เป่าตัวแกนินเจขัดเบกิสินหลายนี่มั้ง Ya siate rongen kini ven mo khatbe ongjui bo mo a hi dan ding tuna hiana koi bo le hi dan number khat hi ven mo avekin na hok khe khin taw ya tuna hirana percent tu dena again ding dan te ongen kini ven mo to teng na gen khitu chang hia hong phei bo le hi eru nam nya pya na pan ฮงเลงฮิดานฮิเบนมอยะนำบัดนี้
in pasien tu hida na de tak na gen avekin shin piano da ni ma ong sao lu ding ai cha mau gen sa ki ching zoi chang to chang ya thum na ya na lem lew lew bo ya thum number 2 ya number thum na mu ya thum to chang hi na gen khi tu chang ya thum pan ya lem lew lew bo le lima ya Jesu thọ kiek na asen pi ya to chang hi ali pan na gen khi tu chang hi la ya na bat nga ma to chang ya number guk na lem swak lew le bo number guk Jesu le ete ikizom na ma van tung le hel koyam na tel ding itel ding nam ni bek om van tung yut kele koi la ya hel hi jiao le lai be mo hak salo hel na ut ke van tung hi le lai be ei tel ding ei tunga mo ti moแต่จังกว่ามาเฮลอไปดิ่งจงเดสักครั้งว่าฮิเทใจนะสางาฮิเลสางนาปังเต้นนลอมเลกวลเตวจงเกนุลาตัวจังอินานูเลปาเต้นจงนาตาเตวเกมเบกกิมอลโลอินามาเตอินฮิเตของจงเกนปีเจเลวจันหอยเปวมาอินเจตัวน่าอาจมานัมเบอร์กูขยะเลมเลวเลวเลมเลวเลวเลงฮิไลตุงฮิเวหังมั้ฮิลาอิตุนจังอินาเดนาเสียเตเกนซานิสิมินาเปอร์เซ็นต์ต่อคริสเตียนอิฮิคิดจังเจซูกุมปาฮอนปาตันไปซันคิดจังเจซูอิซันกูทูอิเงตกูลมออามาต่อตัวจังอินาเปอร์เซ็นต์อามาอินาอินเนอิเงตกูลเปอร์เซ็นต์อินาอินเนบารามีปีเข้มเปวมีตุงอินาอินาคิมอินเนกูลมอตัวฮินาคริสเตียนฮิคิดจังโตปานเอเตเป็นองมูอิไปนาอิลุงซิมไปเลตาองมูอินากว่ามันงมุกเกตาจ้าก็มาอีดอนซิมแค่จีวังฮิตเฮนอลลงมาเลยคริสเตียนฮิคิดจังคริสเตียนเต้นนุนตังนะเปอร์เซ็นต์ตาเตก็จะดานุงตาจีเอจงเปอร์เซ็นต์ดีนาบังอิดสุยดิ่งเป็นทุบพิมามาตัวฮินะตุนฮิเสียเตเกนติงกิจิงเขียนตายนะฮิตงเกนนิงลุงดำเป้งไม่เละ So now do you think you can use that to tell people about Jesus? ตัวจังอินะกุมนัทูมาตัวมีเกี่ยงไอเกนเทดีย I've taken these to 7 countries in Africa and to Cuba, and they love them there. แอฟริกาของไอจนคิวบาของจนกำตัวมกระไปนั่นเตะฮิกาจัดเป็นมาจงน่วมสมามาวี Now, when I'm in Africa, I have an interpreter, of course. I have an interpreter with me in Africa. แอฟริกาจงกำเพนขันนี้นะ And I will take the big cube. I have a big cube. I give a big cube to my interpreter. เกนจงตัวกอลมาขันนี้นะกำเพนป้าจงกอลมาขัดเปียนะ And we stand back to back. ที่บ้านนะดิ่งมาตัวกินงัดตัว And I have him to do the presentation like Kempe because he speaks the language and it's quicker. มันมาเป้าโตเกณฑ์ปะเจนะตัวนำปัตเตมาต่อบ้านเกณฑ์นี่ And as he turns the cube, he gives me an elbow and I turn my cube. มันนำปัตทุมนาที่บางให้ตักเตที่ตอนนี้อุ้ยเพย์เจ้าจังก็จงนำปัตทุมนามันน่ะฮีแล้วมั้ง And you know what he started calling me? บางอย่างจิเล่ His gospel dummy. Gospel dummy กุมนัทูบางทีอันนี้เป็นอาเกนเทน่าไม่ต่อมีเตลเทดิ้งอาเกนเทน่าเป็นนี่ Because he's doing all the talking and I'm just working the cube. อามาคำเพนนายจังอามาเป้าอาเกนน่าเป็นมีอันนี้ว่าเรียนเตลมาป่าเลย By doing that, by he and I standing back to back, we have had over 150 people accept Christ in one presentation. ตัวเฮน่ะตัวลายตะกินน่ะมีซาลสมงันเจสุกุมปาตุปันสางเนี่ยตัวฮีฮาเลลูยามุงนะไม่ I have a couple of other gifts for you. และส่งในลายไง I call these the gospel bracelets. ลุงดำนัทุตาว
And I have a tract that explains what each color means on the bracelet. hi te bang chi da ni yam bang yam chi gen chian na lai dal jong nei ying These are very useful because people see them on your arms and they say, well, what's that? And then you can tell them about Jesus. zai mi te na abul tak te ma to tua bang ya chin dong ding na zai su kum na pen nang to tak pa na gen te pa le li te Now, Kempe has translated this track into Zomi, hi lai dal pen bel kim pi na zo mi lai nang bol sak kin ta hi but it has not been printed yet. ki thok ke nai lo do ma This one is in English, hi bel mang lai hi but I know a lot of you speak English and use English. tam pi ta no ma lai the le li te So on the bracelet, the gold bead means heaven, represents heaven, hi ta ka swai mel pen ban tong chi na hi a place that we all want to go. e khem pe itun nom namun hi It's explained in Revelations 21:18. It says, "And the city was pure gold and like a clear glass." mang mu na som ni som le yan na kham kho pi chi mu hiang But what's keeping you from going to heaven, is the black bead, which represents the sin of man and woman. van tung tun na ding na chen again tak te hia avom pen bel mo na gen na hi And the red blood is the shed blood of Jesus for your sins. asan pen jesu si san bang le na to again na And the white means he washed us white as snow. Our sins are as far as the east is to the west. akang pen nang mo na khem pe ko sop siang hi vuk sang ngo zo ni chi na hi And the green bead is like the follow-up on the Evangelism. It means to pray, read God's word, go to church. ayang pen ta pi do nun tang na ma to thu ngen ding la si ro sim ding kal son ja ding te hi And the rubber band bracelet has the same colors and the same explanation. hi ta win jong pen mel tuam tua ma bang nei hi So if my good assistants will come back, we'll give everybody a set of these. mi khem pe mi tu na ta wong pe lew lew nung na sep ki pat tatak kulin che hi pol yot kem khit chiang hi lai ma to ki tuak ma mo ke kwai sep lo pa mo ye this is obligation that we should do now Means we have to be obedient and use them. I hope it will cause your church to multiply. very good that compels everybody to do something And they need to witness to Americans too. even they need to Now, I was telling you, you're now American missionaries, so you have to use these tools not only to witness to Zomi people, but also Americans. Because ai mi be khilo na america mi te tu jong mi kang te tu jong igen thi na ding chu ma to to hi ni dang na mang kang ten ai kyang gen tu na ma ke en gen king di ta hi amen Amen. hak sa ke ma to As soon as we get the Zomi tracks, then we'll get you some of those. They haven't been printed yet. lai dal ai pa wen zo lai man ki tak chen na to jong pe lai ding hi this one goes to everybody, right? Yes. Yeah, there's enough of these for everybody. Everyone had one. Ain ko ni lo na mi khatin khatanga ding mo. If there's somebody working back in the nursery, you want to take them one, then that's fine. Yes. And I tell you what, if you share that with someone and they accept Christ, you can give it to them and we'll get you another one. Hito gum na thu ke ni na Jesu gum pa to pang san nak le tua nang nei pen pe lian ding mo toy le ko dang ka tong pe kik lai di hiu Because when they come to Christ, they need to become a witness also. hi pen khazi tong pai kho mi na ma i piak pa ding pen nak pe tan thu pi hi
Dr. Chindo Khan was the first person, I think, to take these into Myanmar. I gave him and Kempi and Sanyi's dad was here, and he and Chindo took some back to Myanmar last year. Shadow Kamunun Taglina, Yakim Pite, a part of Mato, or Gamacho, no Hitema, Posaking. You know, I've been to Africa and I've worked with Africans a great deal. I've been to Africa 10 times now, and I've been to Cuba 4 times. And I love Africans and I love Cubans, but I think now I even love Zomi people as much or more. Africa pen tun som be kapai nahina, Cuba pen live kapai nahin, Cuba te, Africa te, in mamaina. Hibangin gumnatu gen kagen hina tun zom zomite ongin mamaing zomite tungang piahing. It's so easy to love so many people because you're so lovable. No pen I twai mama no tangin mamaing. I've had the honor now. I've been in I've been in 4. This is my 4th Zomi church that I've been in, and it gets better every time. Zomi polpi alina ai kyang pai pen mo alina hitahi in nuam sama maing. So I know at least now there's about 500 Zomi people that have these Evangelisms now. So I'm going to be expecting great results. Tuina zomi te kapiak pen mi atom pen zanga bang patadingi. Tua hom temo toy manina hitung panina gumna nga mi ung kibelap din chikalamen nahi. Did everybody get one now? Inga kimia gwai. Necklace. For her, it could be a necklace. I'll get you a necklace. This, the family that came with us here, this is my son and daughter-in-law and their 3 children. They just moved to Tulsa from California, so we're going to make Okies out of them. Ya katate in kuan pen California pana Tulsa ong piang hi. Again, Pastor Mong, thank you for this opportunity to come back and be with these lovely people and to share a word with them and also to share some evangelistic tools. You know, like I was saying in the beginning, I'm going to let you interpret. Tunia hun nong piang pen nak pital nong damiong hibang da na gum na tugen na ding mato. Anyam thei pen mo mi khe tel thei pen ninga bol na hibang hun pa kang pen nak pital nong daming. You can tell I'm excited. Sometimes when I get excited, I forget that I've got an interpreter. Tun pen lop pian kai changa campaign am lam nong thei non lo alung dam lo kai lam tel lu te. But I hope you'll take these tools and that you'll just be obedient to use them. Like I said, God's all he expects